ایواره و بخیر بینرین چارپل مدیا و پیف تیویه ایشف دیسا هم ده برنامه روژه و روژ آوا دا به مجارین گرم به دو میوانین خواه هیجا سیاست مدارین روژاوای کردستانی و هروها ما مستعل باقی ام بوارانه روژه و ما گرمه لی ام هیویا موک و هون بتیبنی و پرسه خواه روژه باشتر و گرمتر بکن آنها جی پیشیا کن دست به برنامه خواب کن هم زانن کتا ویدیو کی لسر مجاری مهیه ام گداریاوی بکن و پاشه ام در بازی استودیو خواب بله گلک سپاس میوان مجی هاتن برز ریزان شیخ موش و نظر حمکو و هر دو جی بخیر سر چاوار هاتنا ما مستعل باقی تو جی بخیر هاتی وقت ترادیسیون ام پیشیه که دست به برنامه خود کن ام میوان خود به تماشوان دن ناس کرن و پاشی در بازی مجاری خود بین ما مستعل باقی بکرم خود تو میوان ما بیبیوگرافیان جمرا بدی او کرم باشت بید سپاس کاک میرزا ایوار باش تماشاوانن هیجا تماشاوانن پیف تیوی و چارپل مدیا وانت بخير وخوشياتن ایشف دمیوانن عزیز الجمنن هر دو سیاست مدارن از کرتجیانا واب کرتی جوار بیجن داکون باشتر وان از بکن پیشی ما مستریزان شیخ موس مروکی خلکی می روجاوای کردستانی حریم جزیره ویش دمکی میج و سیاست کریدی تفکر کردی سیاسی ده د سال 1979 بوب اندام پارتیا هفگرتنا گل جوی دمه د کار خوی سیاسی دکر حتی سال 1990 ده و دمه بو اندام کمیتان افندی و پیشر سال 2000 دست چه بردا لیبره تشتکی باش کر گوی دگل شهید مشعل تموده شپیلا پیش روژ آوا کرن سال 2005 او بخوا و گمگوت ایرورو لیبره پیشر بردوام بو او شپولجی پیشتی رحمتی مشعل گلک شاگجه هاتم وقتاندن شاگجه شپیلا پیش روژا کردستان سوریه گو ایرورو مامستریزان او سکرتیری وی هر وکی دیجی درباری خوندناوی او بخوان ده زیار الکتریکی دوی دما داوی بون اندام ده انا کسیده انجی دمک باش ده انا کسیده نه انجمنان اجتماعی کردی و او بخوا بو نونر بو سروک نونرتیا انا کسی انجمنان اجتماعی کردی لاوروپا دورا 3 سالا ایروروجی اندام دبیروا پیوندی درفه ین انا کسی ین انجمنان اجتماعی کردی زباور بوم ابون کک رزان درباری کرتجانا تولب کرتی و بلز کک نزار حمکو خلکی می اوجی کردستان روجاوی باجار انجی حریم کوبانی چغلقبانا کی سیاسی دگل گو تمنی خوی جوان لیبلویجی اجمال بلاتک سیاست مدارو کارکی باش کریه دوی دمهادش بر مروکی چارگوان دهندره تفکر سیاسی کردی و بخو پروژه نتوی حرتم دبالاوی دیو سرمجوله بخوانا نو اندامه نو نرتی اوروپای بو تفکر آزادی کردستانی لسوری او جی کک میرزا هیزک سیاسی دناف کرده می روجاوا ده خوندنا خو حتی بکالوریا قدان دیه لی مخابن جبر سدبن تایبت اوینی کاری بردوام کرنا دگل کو
تفقل تا آبوری و تجارت ده خو قید کربو سالك خوان لبلي جبر سدمن تایبت وین کاری و بردوام بکه ایرو رول نرویجی و کاری خوی سیاسی بردوام بکه کاک مرزا بوب کرتی درباری حدو میوان می عزیز دار تماشاوان عجیبه و کاربن گلک سپاس ما مستعلبات و جاره کی دنج بو میوان خود بجم هم بخیر هاتنه سر چاوا مجاره ما ایرو گرمن روجاو گرمن لب تایبت لروجاوای کردستان سوریه و هر وحال الدنيا برانبر کردار روجاو گرمه جبوی اما در روجاو مده البت ده روجی های داویه یا جبیجن ده روجی های داویه چه قومه اما وانا باقفن پیشی همه بین سر هفدیتنا رئیسدار مظلوم عبدی و برپرسی حکومتا احمد شرعه که برنامه او بو که بریارین ده آداره بجیبینی یا جل سروی باقفن بگیجن انجامه کی و او بکن هند زانه که پیشیا لگور پیمانوان دبیال پیشیا سری ساله داویا ساله او پیمان باتا بجیانین لی ام سببی مجال جار لور نقاش کریه و ام تکرن جار ایدن نقاش بگین کاچما پیک نهاتیه کی بیه سبب کو پیک نهاتیه پروبلم کشه او کلکنه ام تکرن بر او کیان باعفن لدوی هفدیتنا های داویه دا تی گوتن لگور مدیای تی گوتن که به او کی نورمال دی باعفیانه و انجام جی بگیرتن لرای گشتی بلا بکرانا که بگوتن اوام گشتنه وی انجامی لی جنش کافدا ببویاره کی او تشت پیک ناه و دبا سبب هنه کی تشتا لی است خازم هم جبوما شیروه بکن که سبب که حتی سر ساله چما پیک نهات و دوی جوینی دا او بو که بیان بکن لحف کرنه که بیجن انتگراسیون ها هسته او که باتا او کرن لهذا سوريا باتا انتجرا كرن لنبو شما نبو جوین چوا خلاص بو سبب جوین چه بو اف پرسانا ما پیشی ج رئیسان شیخ موز بپرسن که او چه بیجه پاشه بچم با میوان خون نزار گلک سپاس ایوار باش جبوا و تماشاوانا و میوان وجی که کاک نزار جی جارا پیشی از وید بینم و خورتک گنجا که فهم هات براستی ام پبرا کاربن وی دیالوگی بکن و ام کاربن پبرا هلوستی خواه دیار بکن سر تشتیگو ایرو چید بید روجاوای کرسانی و سوری بتواییده براستی پیشهاتین ایرو روجالاتا نابین بتوایی پیشهاتین گرمن خویاد که یعنی ایشف یعنی گلکی وی گرم بی یعنی نخاسم ایرو تشتيقوا إيرو الإيراني دقومي وتشتيقوا الدير حافر يعني براستي هردو جيكي دقالك مجارات دقنا هفدو بافا غريداينا وأميت دما كردا مناس بكن تشلو بهافا غريداينا وتشما دوي قونا غيدا أف تشتين قرم دقومن براستي يعني دسبيك يدا مدخوست أزوي جم يعني جبوان شهيدين أشرفية وشيخ مقصود قالك يعني أم بجناخوا جوارا دطوينن وأم جوان بريندارا راجيكي أم دخازن جو زوبزو رحت بن وسرساغية جملتي كرب تظاهير دخازن نخاسم مال باطن وان شهيدة ونخاسم أو كسيقو جدل خواستن برافانیه دبر خلقی خود بکن بر ملتی خود بکن بگمان یعنی افتشتی چه بو د اشرفیه و شیخ مقصود دا گریدایه به یکمین تشت انجام رونشتنا پاریسیه او لبهاتنا قول پاریسیه چه بو یکمین تشت او انجام ویناکیه د پاریس دا خویات کې یعنی لبهاتنک سرګلک خالال هفدو کرنا ام نزانن براستی حتی کوجاستی چه د خالن گرنگ ندروی ناکیه ده هنا لی خویات کې سر عرده تشتن باش تینه خویانی کرن
یەکەمین تشت دوێ جواتێدا وەک مەگۆژی کێ دوێ جواتێدا شێبانی حاضر بوو وەزیرێ دەرڤەیە حکومە دەمکی یا شامی و ئەمریکا بوون و یێ وەزیرێ ئیسرائیلی بوو و پەیرەژی کێ وەزیرێ دەرڤە برێز ڕێزەنە پێشی ئەم دخوازن جبەر کو ئەو جڤینە نابێنە مەزوم پاشم دەرباسی وێ بنە باش ئەزێ تێم هەمابوو بە کوردی ئەزێ بێژم ئەس تێم وێ نابڕاستی براستی ینی ئەنجامە وێ خویا بوو ینی چ بوو ژبەر ینی ئەو جواتە گە شامێ یا گۆچارێ مهێ لە شامێ بوو ڕونشتن ئەو شاندا هەسەدێ و لەگەل وەزیرێ بەرەوانیە یا حکوومەتە دەمکی و ئێستخباراتە و شێبانی وەختێکە ئەو جوات شێبوو جوات بداوی نەبوو لە گۆرمنیتر بەحز دکێ دەبێژێ ینی بەرینها پرۆژەک هەبوو ئەمریکیە دابوو ئەو پرۆژێ ئەمریکیە چلۆ کاربن هەسەدێ تەڤلی وەزارە بەرەوانیە بکێ دەندورێ سووریدا ئەو پرۆژە ینی خلاص بووی بوو حاضر بوو و بەری وێژی کێ دیار بوو ینی بەرێز مەزلوم عەبدێژی و بەری وێژی کێ هەنێک ڕاگهاندن هاتن گوتن ینی ئەمل بەندا مزگینی کێ بوون گۆوەرێدان گۆچلۆ ئەو لەڤ هاتن دەست پێ ببێ و ئەو لەڤ هاتن وەرێ دیارکردن خەلکێ سووریرە و نەخاستم وش خەلکێ کوردستانێ بتەڤاییەوە براستی ینی خویا بوو ئەو نەخواستن ئەو جوات هەرێ سێری دنیوێ جواتێ دە شێبانی بەگەریە و دۆست کرد گە وەزیرێ بەرەوانیە وێ ئستخباراتە دەرکەون پشتی گۆ دەرکەتن بەگەریان گوتن ئەم دخوازن جوات نهێ هەیوێ ئەمجارەکە دی جواتەکە دی بکەن ئەو جوات گەرەک بوو بە ئەمزەکردە کاک مەزلوم و سەرۆکێک حکوومەتە بەگوهێز یا سووری ئەحمەد الشەرع گەرەکە هەنگی ئەمزە کردوانە لێ خویا بوو ئەو نەدەچوو سێری ژبەر پێشیاوا پلانەکە بوو پلان ئاواژی ئەو بوو جواتە گە لە پاریسێ چێ بوو ئەو تشتێکی هەری گرنگ بوو یەگۆ هەبەت هاتێ گرێدان بشکل شێوەکی گلکی دیار زەلال ئەمە چما دوێ ساڵێدا ئەو هەفت پەیمان بداوی نەهات یانجی چما پێک نەهات ئەس دخوازم بەکری ببێژم دوان پێنج مهێ پێشیدا جوات چێ نەبوونە دنا بەراوادە بتەنێ ئەو جواتە گچێ بوو لە حەلەبێ یا محافظێ حەلەبێ و یا شارەداریە شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە لە هەفتوو ڕوونشتن و ئەو هەف پەیمانە یەکێ نیسانێ گۆل هەفتوو کردبوون گە هەسەدێ ژەوێن هەرێمێ دەرکەوێ و بتەنێ ئەساییش بمێنن و ئەو وێ کاربن بەرەوانیە دبەر خەلکێ خۆدە بکەن و تەڤلی ئەو ئەساییش تەڤلی ئەساییشیا سووری بتەوایی ببێ ولۆس ئەو تەنێ ئەو جوات یەکەمین چێبوو وەکی دن جوات چێ نەدبوون دجار سێ جارا گەرەک بوو جواتێک پاریسێ چێبوو بە ئەو جوات نەچوو سێری پەیوێرە جارەکە دی گەرەک بوو پاریسێ چێوە جاردی ئەو نەچوو سێری گەرەکە دەولەتەکە عەرەبی چێوە نەچوو سێری ئەو ینی هەفت پەیمان هەشت خالایە تخال دوێ جواتێدا پێک نەهاتن ژبەر نەبتەنێ ینی هەفت پەیمانێدا گچلۆ هەسەدێ تەڤلی ئەرتێشا سووری بێنە ئەو تەنەیە ژبەر خالن دن گەلکیژی گرنگ تێدا هەبوون دندرێوێ هەفت پەیمانێدا یەک ژوان خالا ئەو بوو چلۆ ینی بشێوەکی ئەسایی بە کورد وەکە پێکاتیک سەرەکی گەرەکە وەرێ ناسین پێکاتیە سووری بتەوایی پەڤرەکاربن لە هەفتوو بکەن چلۆ سووریەکە نو ئاوا بکەن چلۆ کاربن پەڤرە ینی دەستورەکە نودێنن ینی گەلە خال هەن ئەز ناخوازم بەحساوە بکەم یەک شوا خالا نەهاتە پێکانین ڕۆژە دهێ ئادارێ ئەخر برێز ڕێزان ئەو خاڵانە وەختێ حکوومەتە سووریێ دەستورە خۆ چێ کرد تێبیراوە
پشتی پیمانه ده آداری حکومت سوریه دستور جبو خود شکل یعنی یاسای که قانونه که جبو خود دانی لگور وی قانونش خو او دستور بخواه این کارا یعنی خراب کردن ناس کردن پیمانه ده آداری نبود. بله کاک میرزا مدخواست اشخوا از وی ببیجم یعنی بلکی پشتی وی جواته عمل هفدور ونشتن د هفدیتنا كده پشتی وی نهده روجابو ما مسألة هاتن قوتن از دخوازم ببیجم ایرو او حکومتا بگوهیز دستلاتا الشامي وقتی قوا هف پیمانا ده آداري امذكر ما بستا ويجي او بو يعني قفن خطرك مظن لسروي هابون بشتي كومكوجيه جو البرآبي تشي وبون در حقي على ويادا اوان دخوز بتشي ويبي هف پیمانا كي ب كردارة قريدش بو كاربي هنكي وي ضغطة قول سر وي سفق بكي او ضغط جيكي عيني وي ضغط السر حسد يجي هابوش آلية تركادة تم وتم ريش دهاتن لسر هرمين كردي اوان جي دخوست وي ضغطي سفق بكي جبرولو جيكي هاتن لهفدو كرن او هف بيمان ام ذكرن او هف بيمان يعني از دخوازم بكري ببيجم تجباتي فرمی چه نبون یعنی بلکی یک جوات یان دو جوات چه بون او جواتی که بشیوکی یعنی گل کیجی که کرد در باز دبون یعنی یادی روزه که تنیجی که او جواتی گو چه بونا او جوات وینک جوی جواتی نه هذا درخستن بالتاني وینک تنی هبو یگو او وقتی قابات چلو ویها پیمانی امزدکن هر دو کاک مظلوم جی که و سروک بيد سلات الشامي احمد الشرع هردوا او ام ذكرنا دربي ويناك وينجي تنبون دربي بمسألة بتفاين تم مد ميزان راق هاندنا الشامي بتم بآليكي نيجاتيف لفيها بيميند ميزان وتمجي كي الشر دكشاندن لسر هسدي او ناخوازي و تبلي او انتجراسيوني بكي ناخوازي تبلي دسلاتي ببي ناخوازي جو نيزيك ببي جبر تم يعني جوار تهمت باردبون يعني اف مسألة هناك هات اخو يعني كرن دسلات الشامي جمويناك نقلك اف هف بيمان بالتاني آلافك بو كارك بو دخص وقت به درباس بکه بهتر تکلیه خوا به دولت آره خورد بکه دخواست گوکار به بده ناسین انو او دخوازه سوریا کنو آبا بکه لی یعنی سیاستا وید سلاته جروجا یکمین هاتیه تانها او جدیت الجموی تنیا گوکار به خلق سوری بحمو به هاتیه خوا وانا که وان حمیز بکه کار به دانستان دنیا بواره بکه چلو کار بن پبرا سوریا کنو آبا بکن از دخوازم به بکری ببيجم يعني هسدي حتى كيليكات داويجي كي دخوست جو اف هف بيمان هري سيري دخوست او لبهاتن شببي دخوست بشيوكي يعني شراكتك السوري دا شيء بيجو بفرق كاربن شلو سوريا كانوا آبابكن ليجو ندخست براسي دا سلات الشامي ودا سلات الشامي أو أنا تا إرادة جو كاربي ويلا بهاتري شيء بكي الجموانا كي تنبو أبنا يكياد دواجي روجة كيجي دا سلات الشامي نخستيا جدي بكردار روني تبلو أم دزانن إيرو شاندك هبو ياجوش بيستو كونفرانسي 26 نیسانی جه درکتبو او شان چقاسی هاولدان کرن گو دانستاندری بوید سلاتی ربکی روژه که جی هاولدان نکرن گو و دانستاندری بکی به ویشان دیرا لجموی بتنی یعنی ارکی وی سرکی چلو مسئله یعنی چاره سرین لشکری چاره سرین اولکاری بتنی دسری وید سلاتی دبون یعنی ادبیجم حتی داویجی که حكومة دسلات الشامي أو إرادة الجموينين حتى بيكي لكا أمتدجي جا كاربي ويلا بهاتني بكي بالتاني تشتك تاني هيا هكا أو كاري بكي جافا ضغطك أمريكيها بأمريكي إيرو أو يعني بجدجيرية كمظن ضدنا حكومة دسلات الشامي أو ودوستي هسد ينجي كي كارن هردوا بين جم هردو وضغطة كيلو بكن بهلن وابناء هاري سيري دربي بينا كي ازند بهورم او كار بي جو چارة سرية كسياسي مظن دنبري سوري دشيت بي
بله گلکی سپاس پرسه من هنه لی از بچم با برز نزار هم کوجی از همان پرسه جناب تد پرسم یک بریا پیمانه ده آداره پشتی که او پیمان هات او کرن لسوریه همه شرعش بخوا دستورک چکر دوی دستوری دا او دستور جسری حتی بنی انکارا یا جن ناس کرنا نقبول کرنا پیمانه ده آداره بو و حتی داوی جه هر گوتن کرد نخوازن پیمانه بجی بینن و ساجی آنین حتی وی داویه ها حتی وی داویه و روژا داوی جی قول بو که حتی سری ساله تمام بکن تمام نبو آنین چار مهدا وی جوینی پیکانین و دوی جوینی دا جی همین تشتی بلا کرن گوتن آمادن اینن که وی امضا بکن سبب وی البت اداره شرعه وی دیت بو که او وی دزانیا که او اراده یا جی سیاست وان که وی پیک ناینن لعالیه دن اراده سیاسی یا عالیه کردی هم بیجن هیئتا 26 نیسانه و هم جی ریوبریا خسر یا جی حسده او کی ندیتن که دولتا سوریه یا جی احمد شرعه ناخوازه دوی پیمان جی پیک ناینه لگور وی هلوست نگرتن. سپاس که میرزا و سپاسیا که ریزان دکم انشالله ما گفتگوی که خوش سروی بکنه بریگیش که از خازم بجنا حال بر او شهیدن کل طه شیخ مسعود اشرفی کتنی و میرانی ها که او میرانی ها که بکیم دیدی رو که داته ندین کسی نوسا خواه بکنه قربان انگلی خواه بجنا حال بر وان دوین و هر وسا هم بجنا حال بر گلی عفرینی دوینن و گلی گوت شیخ مسعود دجیای و بویر سروان داتنی بویر گرانن ایسه بکن حتی ناجی ایشگی وانج دلی مدر نکتی و هم هند الگرانن و او حزنا حتی نادن دری مداهی هم بجنا خال برام توینو هم بگر سر با خاله کوته گوتی او پیمانان ده آزاره لگوری کو از دبینم هات امضا کرن امضا کرنه که دمک دابو دمک عجله بو بیوستی پیه بو جهر دو آلیا و آلی حکومت سوری و بعین الوقت آلی مظلوم عبدی و قوات سوریا ديمقراطية هذا سوريا ديمقراطية او اتفاقية از دنيرم كو جوري از دبينم اجبر عجله بونا و بمشاوره سروك برزاني جهات كرن اجبر كو كرد نلهبون يكي تيك تنبون ناف كردان دا تشتكي تيكي تيه سياسي تنبون كل سر بمشن عجله چون او خالا امضا كرن جوا خاله آت تورا گيرين او کو سوری یک عرده یعنی پارچه‌کردن سوری الغا دکنج بول ترکیه راکن و گفه ترکان و هجوم ترکان سر روجاوای کردستان کیم بکنج برکو شر گران و دمه لبندا و تشرین دمشیون والعین وقت الحال دینجی شرعجی گوری کو مجازر الکل لاطقه و در ساحل سوری و در دین چی بونی و پیوستی بون مجبوری بون و جوارا گلکی باش بو که هاته امضا کرن یعنی هر دالیا را باش بو ده پشتی ویدا و گفتگول سر و اوانا هات نکرن کش بر و خالان تثبیت بکن طبعا بری که گفتگوار نکرن او دستورا درکت خویا بو که او دستورا که هاته امضا کرن پشتوان قوم بو پشتی که امضا کرن خواهد که جیه که نوعا ما شرعی آبدین و او دستورات داخستن جوان بکو پشت راوی کردان دا دبن امر الواقع کنه و ام کرد مطالب خواه که امتر بکنه لما ایکو چی بونی چون یعنی حوار دریج کرن واقع کو مرید بینه جبر کو مرید کیشتا جیه که کو هیدی عصری بوان هیدی کو حوار پیش تا ناشه حتی مدی لدهو که کو مظلوم عبدی گو گله کی خراب دیشه بس او حاضر بونا وانا لدهو که و او منتدا گله کی هیچ کو وا حوارا پیش تا بشه و پشتگیریا که مزنج روجاوای کردستان را کرد
با خویا کو هیزک دانوان وگریان کو امر الواقع کو فرد کردن تگر و غالانه سر ورنه امضا کردن خویا کو گیش نه امضا کو هیدی دمه که کو هیدی امضا بکن با غالان و لصالح کردان بونه لی اما یک سرشیبانی هاتی کتی اندره گوتی ام به تأجیل بکنه حتانی نهی مهل پشتی و مخابن شر اوه دست بکر شر شیخ مقصود خویا کو ترکان یک سر دیدن کو او خالانه حمی کرد فاید سوده که یا فایده که مزن جیدی بینن گوری کو دست کفته کردان نها ترکان اصرار کرد که واجی بینا بره و نچه و جوان را گوتن رازی ببین که تنازلاتش اسرائیل را بکن باشتریش کرده را بکن جبر که ترک دبینن چه قاس تنازل سوج اسرائیل را بکن زرار او قاسی ناگه ترکان ده او ترک زرار خود مدد بین ناخوازن نکو زرارش دبین تو زرار مشابه لوانتنه او هبونه که سرکفتنه که کردان تجاری قبول ناکن پر جاراج گوتنه که هگر سر هیویش چیه به امشاری بکنه بله هرجبر و چون بر خدان اتفاقی بر خدان اسرائیلیان او سبب اشتی کو یعنی سبب اشتی کو و آوانا و جوینا کو لقاء کو ما بین مظلوم عابدی و مسئول حکومت سوریه بره و نچن از لیم ترکن او نابا حکومت سوریه بخواه از بینم حکومت بخواه زان کو حکومت اگر نشرعیه و رازینه که هر تشجیوار قبول کردن بس او دوی دستلاته را بمینن و دستلاتهش دست خود در ندن نخسرین اونا کجوان را بیجن دولت کردیجی اونا رازینه و کجوان را بیجن اسرائیل دکن هیوی سیری قطعی جی رازینه بس آوان جوان را سلطه که گوری میجی وان ده پارچه که سوریه دا آماده بکن اونا تیدا متحکم بن لدوی جاره خال ندین هنه وانا مجبور دکن کل جیرانان بگن وکه ترکان وکه اسرائیلیان او سبب جفکتنا لقاء او پیمان ما بین نابرا مظلوم عبدی و حکومت دا بره نکد او سبب جفکتنا جیوینا من بود بله جلک سپاس ما مستعد باقی استمباته فرمو وکو هرگاف براستی وقتی که مرو وی پیواجوی دنیره نیزی که بیجن نه ده ماهی دنیره روژا که او پیمان هاته امضا کرن البته شرط جدا بون روشا سوریه جدا بون روژا احمد شرع جدا بون کرداج باواکی دم بو رابو امضا کرد بس چند روز پشتی وی رابو سوریه دستوره کی درخست که او دستور انکارا وی پیمانا ده آداره بو او روز کرد سیاست مدارن کرد یا جی ریوبرین روجاوای کردستانه برانبر وی دستوری تد او که بیجن لپیش کو زیده دنگ درخه یا جی نظام چی که بلکه دو پیام درکتن دو گوتن درکتن نظام چی کرن لی براستی نگوتن که اف دستور و اف پیمان لدجی هفن یا هونه ویا قبول بکن یا امی ویا قبول بکن جبوی ویجی و هر وها جوینا 26 نیسانه که حیاتا کی کردی چه بو اگر آلی کردی وی حیاتی وان بریارن کل وی شخورا هاتبو گرتن کل گور وی تب بگریانا ایرو روشا روجاوای کردستانه روشا پیمانا ده آداره ده وقت ایرو بیا بێگومان نا وێنەوەکی ڕۆبان وەختا کورد بەیەک هەلوەستی رەنگێکی ژرەنگا دەرباسی دیالۆکێ بە دەسەڵاتداریە کاتی بکردنا بگۆتانە کێشە سیاسی بەری کێشە عەسکەری وێچەخێ وێ gelek شبهاتانە گواتم ڕاستیژی بگۆتانەکە ئیرۆرۆ نەتەوە دووەمینن لە سووری کا مافێمە چییە و چ مافێمەی و چارکێمەی و ئەمکاربن چ قاسی بە هەڤر ڤی وڵاتی جنوب ام آوا بکن ام کاربن دستورا كينو دينن ام كاربن قالك تشتابكن ليه مخابن و يعني او دسالداريا كاتيب بسرقتي احمد الشرع
وفوكس كرس مثلا نا عسكري او جي شك دناف دستي كرداد قال لك بترسن وقو هردو هوالا قال لك تشتين بالش انين زمان ودي روكا بي فاجوي تشاوا تشينبو تشما تشينبو يعني او بيمانا ده داري تشما بسرنكت يعني ام دزانين حكومتها الشرع اجي منتاليتيتك هاتي منتاليتيتك او كسكي برخونا بينه وكنتو وكمنتو انجي او بيك هاتي سوري او دبينه مثلا اوليه مثلا او هزريوي دبي سر حميد شتابه وفكسين دبي ولاتي هنن دبي بن حكم شريعه ويدا عم بفيرنجيه وكي ديجي بشكي مزن او منتاليتيتا شوفينيه عربيه هي حرتم لبيك هاتي اندناف خد نرن وك وطنداشة درجة دها يعني تجاري الوانان وك إنسان حتى وك وطنداش الوانان نل كردان نل علويان نل درزيان نل حتى مسيحية كريستيانا فبجبر بهاوي ويا هري جرينك دفي مسألة رولا تركيا وكو حردوها على جاني زمان تجاري ناهي لقو كرد ببن خودي ستاتوسك لهندري سوريا مينا كردستان باشور انجي تشينا به لشكري واهبه وتشك دستي واهبه يعني اف تركي قال لك رولك قال لك خراب دفي مسألة ليست وحرتمجي دفي صالات شو ينبو ابو صالك حكومتها شرع دخوازه خو آوه بك ودخوازه خو تون بك بجدر فره بوالات جدر فره او ولات جدر فجي بيقومان دما ويانين اجنداك سري وادا دبي اف ميروفي هانيكي لقل جروبا خو وي اجندا اگر بيجن يا اسرائيل يا امريكا يا بريطانيا يا فرنسيا حتى يا المانيا يا تركيا دبي او اجندا بيك وره او نغم مجواره يعني براستيجي دولة روجافا تشي امريكا بتشي اوروبا بشك جو اوروبا نغم ماواي او بيك هاتين دنافندري سوري ما في خبستينن او غم ماواي جو اف مروفي هاتي سر د سلطداريه اجندا في ولاتي بمشين او جوینا داویا گوچه بو وگو حد حوالانی زمان سیپان حمد بیجه او جی دگل جوینه دبو وگو حوال ریزان گوت گو ام گیابون حمیتشتی و مثلا يعني هاتبو چاره سر کرن هاتبو بر ام ذکرنه لبه شیبانی درباس بویه گوتی نا و مثلا راوستینن امی روجکی دی بهفر بجوین و امی کاربن امزه بکن لی خیابو بلانك تسري وادهبو جو ايريشي كردا بكن لحرد طاغين كرديده وكاربن تشتكي او بخو يعني دما جو ايريش بون د بلانا سري وادهبو ديمك او بلانا او بيمانا ده اداري براويتي بو انا نمايه يبرغو خوين شيبو دما جو خوين شيبو دنا برا كردا ويد سلاداريا كاتيده گومانا من تجاري نما كارن هفدو رونين وكارن بهفدور ديالوكي بكن وكاربن بگهن انجامكي ليفر رولا امبيجن امريكانر براسيرو سيمينار كابو خوشكا الهام احمد تشتكي بالكيش قوت وقلتي جهل وسطى امريكيه ولو دوليبون قوتن يعني امريكا قاربو يكسر او شعب سكنان دانا يكسر ضغط لحكومتها كاتي بكرنا قوت خلاص ام خوازن اف بيمان هاري سريد بي بيمان بي ام ذكرن وخلاص ده ليبلي خوياي اوجي بلانين واوغم قوت اجندي واهنن هين اب مثلا انه كردجي بقين ما في خو انجي بيكاتين سوري بقين ما في خو سوري بب سوريا ديمقراط او خوياي نت بلاني وادي بلانكي دوف دريجه قال لك اجندهن هن دبيجن او سوريا بتبعي ببدا بش ببدنا برا تركيا برجوندين تركيا وبرجوندين اسرائيل او بيكاتين نافواده او نغم مجوار جو بگين ما في خو نغير ما في خو انا قال لك بلان انا قال لك تشتين وتن دبي واريده ويرو روج براستي سياسه حميل بونغي هفكتيه يكنما كارج هف درخه انه كا امريكا شت خوازه لسوري تركيا شت خوازه ما مسألة باقي ليفربول ما دام مثلا امريكا وابو كرد حتى انها ده كاريا خود با امريكا را جا امريكا را قوتنا بنرا ام كردن ام ليفربول كاتاكينا ما في مجهه دبي ما في ما مسوگر ببه اگر نه امريكا هر جاره کی درته دبي اف كواليسيون اف پیمان بس برانبر شر داعش وكيدن
تتشتكي نفيسكي ونظام شتنية جي مخابنية جو أبا جدو حزارة جنبيجن 12 أنجي 14 دما جو هسا تشي بو أنجي دما بس 16 سالة ريفا بريا خسر تشي بو حتى يرورو پیمانه دنابرا امبیجن هسدی آن ریبریا خسر و امریکان آنجی دولت کوالیشونه تجاری بحثا کردا خویای نکردن تجاری بحثا مافی کردی آن روجاوای کردستانی نکردن او هرور و بکار آنین وقت لشکرن جبور دجی داعشی فريق فوجي دستينن اللي هم بري به ليه بلي يعني حتى تفكر سياسيه كرديه كان بيجن انجمن اجتماعي كردي ري بيوندي وايد ناب دولتي هبون دشون قالك جبين ناب دولتي قالك يعني ويش اخي وا بقوتانا بافك ما هي ونتوكل لفر هي فريما وهي دبي بيبارا سنجالي دولتي ناب نتوي شندي خرابي بيبه قالك او كرد بين باراستن نين كشتن هرمي و بين باراستن لبر خويا اوجي حتى دبي سياسه خود بقال غوغريزان كريزان لبر كار الكتر سبي مسألة باخره انوا شندي قريبو كيشا كردي تاخ الناف دستي دولة زلهيز جو اف كيش خدي مافا دبي بي باراستن شد سلاطية داريا جوار الشاميجي دبي بي بيكاتي بي بيكاتي اندناف سوري دي كرك بي باريزه نشر روابك يعني في حكومة شرعتي براسي جعلوا ياد سبيكر باش شو دردية دناف جاراد تعدل في لها ذكر مسيحية ويرو بري خداي كردا يعني أنا دبي بري نيف ساعتك دبي تشل حزار لشكرين فيدا سلدارية تشونه بآلي الحافل ومسكنة وباجارك ديجي الكلكاوي لروجاواي فراتي او دبيجين خلاص جيرو بيبي امكاربن قصدة النبكن دما جو بفي هيزا مزند تشن ويجي ديمك ديسا جي اوروبا انجي امريكا تشعب قرتينية كي لوادك جو كارب تخوازه خويا تخوازه حمي سوريتي خناب دسيفا كسي راديكال او د سلاداريه بكن وخويا يب اجنده وقو بري انا مغوتي هرن سري تشتي هي يعني هالوسطى قايم بيجن هالوسطى امريكا وفرنسا دوا شري مثلا سر شيخ مسعود اميورن سر قال كي لا واز حتى انا جيت عدل كرداتي كرن لحردو هريمه لحردو طاغا او بدنجن يعني بدنجيا واجي تشتكي بالكيش جو ام كرد بنكاري وخياي ام دوزا ما في خب سربستي بكن وكيلو دروز ايرو بيجن ام دولتك سر بخد خازن او دولتها ما وبشك جي اسرائيل خلاص بالموضوع يعني او تشتي خوش كردكن يما حتى مخابن انا يعني هجا بريا خسر بو انا كسبه انجمن اجتماعي كردي نجيان ويش ويه هبش کو کارب ناوکی بیجن ام ایرو روجاوای کردستان دبی هریمت خوازن ام چه به سر اگر حسدی آن چه انجام به چه به دبلی اف مافی می اف هریما می دبی اف هریم بی پاراستن پوسپاس بله گلکی سپاس اگر تشتکی دنتنا به ام درباز خال مت بوا گریداینه جبویت خازم صد درباز ببن اگر تشتنا به ام درباز خالا خوی دیا ببن هفدیتنا برپرسن سوری و اسرائیل لپاریس اگر نه تشتیتنا او چه جاردن استن با برز ريزان شيخ موس از همه درباز ببم پنج وی مهی یعنی داد 12 روز بره لپاریس به سرپرشتیا امریکا اسرائیل و سوریا رونشتن لبا هر چند پیمانان چکرن ده پیمانه دا او گرن گولانه و هناك درندن اسرائيل راهشتن ولوجي امضا كرن حتى بيشياوي دا بيشياوي هفديتني دا سوريا خريطه كي تشكر بو دوي خريطه دا گولان نخست بو ناوي وهر وها حتى انا وحتى يكون بالتركي وغريدايا كل سر خريطه سوريا هبو اوان هردو آليان هردو هريمان جي خريطه خود درخست بون و دياره كدوي جوينا هذا دوي هفديتنا هذا جي پیمانه كي بيجن مثلا لشكري هي مثلا هفكاريات دبلوماسية هي كواردناسيونا تجاري هي
يعني دو بيمان دا سر استخباراتي لسر هناك تشتغل هاف كرنا وساجي دركتن إجا اف بيمان شقاسا لسوريتي و اف بيمان تكارب بس سبب تشب برانبر بيواندين كرداو وهروها دولة أمريكا دنا وهروها سوريا شقاسا باندوري السرهية. بله براستي يعني دسي خال هنا جرينجن از سروانا بيجم كرامك يكجي دولات نا كومالي خير خوازية ده هر دولتكي برجواندية هنا او وان برجواندية خوا بريبد بيد دري سوري ده ابيك ياد دوا دوي ام باش زانبن ايرو يعني ناكوكين هاري جرينج هند نابراس تركي وإسرائيل ده لسر سوري أو ناكوكيوا نا قشلو سوري أبابكن ناكوكيوا هر يكي تشلو كاربي يعني جهي خوا بهتر للسوري بقري برجواندية خوا بهتر سوري بمشيني ياسسيا حتانها نا أمريكا ونا دولة أوروبي نخوستنا كريزا سوري چارە سەریەکێ ژێرە ببینن ئەوانە ڕێبەبەریا کریزێ دکن و ئەو گەلک جدابوون هەیە نابەرا ڕێبەبەریا کریزێ و نابەرا چلۆ کریزێ چارە سەریە ژێرە بکەن ئەو ڕێبەبەریا کریزێ دکن هەر یەکیل گۆر بەرجەوەندیەخوا تشتا گرنگ دوهندرێ پەیمانە ئەو جڤاتە پاریسێ دەچێ بووە یەک ژێ جوان تشتا گو باشووری سووری بتەوایی هاتە سپارتن ژ ئیسرائیل ئەف نەما حوجەی دانوستاندنێ ئەو بتەمامی ئەو بریار هاتی ئەستاندن یەک یاد دووە باکووری سووری و دەعالیێ ڕۆژهەلاتی فوراتێ ئەو وەرێ سپارتن ژ ترکیرە و أفجي لهفدو كرنا سروي أستي ياس السيا دميني روج آفاي از نظام روج آفاي فراتي و أو هرم بميني دبن نفوذ أمريكيا ده أف سروي هستيل هفدو كرنا يعني سوري بارچبوا دوی شیوی دمینه او هرمن يعني او شام وحمص وحما او تند منت بن دستلات الشامي ده وك حلب جبر في بتمامي هات سبارتن ج تركيا اف تشتيغو تيغوتن لسر راق هاندني بتشتيغو الهفدو كرنا بنت ماصيدا بلكي جولو بقلكي مصدر بي تشتا از دخوازن ببيجم اف تشتي جو لأشرفية وشيء مقصود شيبونا اف يكج انجامي في جواتا باريسينا اونا نما دفابو حسدي الهندري حلبي بميني جبرولوجيكي قالك ارجومنت شيكرن قالك حجات الوان كرن نو او ما بومبا باران دكن باجان نظام شلو شي دكن او ما بس داواجي او بو قوانا درخن خويات كيجيكي شوقك كسك جي دسلاتا شاميرة هبو او اريكاريات تركاد في نما حسدي يا نما تكسي للشرباني كرد هندري حلبي دمين دبي بالتمامي او وري سبارتن بدستي تركي افتشتها قلكي جوارة مهمة خوازن بي خالي بزلالي بيجم يك السدمي السركي ابهف بيمانا ده آدار نتشو سيري دولتا تركا ترك ناخوازن و اف هيمان هري سيري راستا دغوتن غركا هري سيري و غركا حسد تشكي خديني خوا بجارك يرتبلي بنابكي بس ما بس داوي جي او بو او
يعني إيرو أرتشك أرتشك خرد هندري سوري ده شيء ببي وسوري ببي يك ودزجه ويناك حمو ببنيك أو هنجي وينما بدفيا واناك نب إسرائيل هابو نب تركا هابو سوريا كانوا ده أواكر لخويات كيم تب برجواندية تركا دولتات ترك نينا جو آرامي هندري سوري ده وري كرن يعني كي لبهاتنك نبرا سوريا ده وري كرن يكش أنجامي نلب هاتني ونا يعني بيمانة ده آداري نشو سيري يكش وا أنجاما جو بهتر ترك كاريبون رولا خودن دري سوري ده بليزن وباندورا خو روج بروج مصدر بكن وخورتر بكن هف تشتكي جلكي جرينجت في أم بنا باش زانبن تشتا هري جرينج ياغو أم دخوازن بنا ببيجن إيرو تشتكي بالكيش تشيد بود وقتی قاوا الشريش شيخ مقصود وأشرفية دهبو أو جواتا جو براك بسروكي دسلات الشامرة رونشت دويدي دا هناك تشت هاتن قوتن يك جوا هات قوتن إنه ما كاريبو ترامب قانع كربا جو بجدگيريا بدسلات الشامي بكي یادی دوابو اف بیکاتی پبر سوریه که آوا بکن یا سیا دوابو هف پیمانا ده آداری و یکی نیسال دوی هری سری یا چارا دبیجه انو حسدی ام پشتگیریا ویدکن و یک جوان دوستی منا هفکاریه منه یکو ام وی پشتگیریا وی بکن ما فهم کر دندری وی نامیدا انو گرک الشر وری راوستاندن او يعني تشتي يقول الاشرفيه وشيخ مقصود شيدوي قرك وري سكراندن بتمامي بس خويات كي ولو نأو نياداويا اشرفيه وشيخ مقصود نياداويا دبي الشر بردوام ببي شرق وايرو وكاك عبد الباقي قوت يعني قوت وايرو 40,000 کس 40,000 ارتشا سوری بلکه 50,000 برای خود دنا دیر حافر برای خود دنا وینا دسری واده شر بردوام ببی و شر بردوام چیا اوی بجاره کیرا آلیه فراتي ويد بيت دركبن يعني جدربي شمي فرات او جواره جلكي جرينجا جبر او بخوا دير حافر ومسكني او ناكي ندهندري هف بيمانا ده آداري ده ودبابو يعني قابا او هف بيمان شوبا سيري دبابو او ناكي جويدي ورنا كشاندن فايرو اف يك جوان نشانا بارچكرنا سوريا يعني از باوردكم يعني او سركفتنا او شخوره دبينن الهندري اشرفيه وشيخ مقصود وبردوامكن دوي شري ديدا ابنا يكياد دوا تشتكي دي جلكي جرينج هايد في قونا غيدا يعني ايرو ترك دفكرن غافا شركي بيخن دهندري سوري دا جواره دفي قونا غي بخدا جبرنها ايرو وك نوچد بيجن يعني بلكي امريكا ايرو شري ايراني وريكرن انه شرك لندري ايراني دس بي او شر يعني هلوشان دنا ريجيما ايراني يعني كي ام يعني غورنو تشيغو مبهيستن انفورماسيون الجمن هنا قصدك النول الايراني تشيكرن او قصدا نو الايراني وري تشيكرن ونكبي خدمات تركاده باري تركاب بهتر جراند بي وبهتر بربرسيارياوي د بيشروجي ده مصدر دبي وخرتر دبي يعني از دخوازم في بيشم ام دقوناغك قلك استياردنا افقوناغ قلكي زحمتا ام نزانن يعني براستي يعني وي هلوستا امريكيه ويتشبت بيشروجي دا جبر دتشتي جرينج هاتن كرند دماچويدا يجي جباتا او لكاري يا غوغوتن وقتي غابا نافي الشرع ونافي انس خطاب وقتي راكرن جسازيا غوتن تشينابي نما شيد بي غود سلاطه الشامي شريبي كاتيا بكي لما اوشر بردوامه يا دوا الجور اتفاقا يا قيصر وهلانينا قيصر يجوا جاردي او شر نما بردوام بديجي بيكاتيا جاردي او بردوام اخويات كي يعني ايرو يعني امل بيشيا گوهرتنن مزنن دروجلاتا ناویندا و ایرو امریکا جی اوروپی جی که وان گوهرتنه مزن بهبا گریدن و بهبا گریدن گوروشا سوری حمو تيرورست الدنيا ده حمو الهندري سوري جواندنا او وان كاربن بوان كارنا بكن بوان هناك برجواندي خبيك بين
بله گلک سپاس ما سینور مجاره خواه گوهرد لتشنا بخینا که سپاس بود دیتنه جنابته برز مزار که جنابته چد بجه جبو هف دیتنا سوریه و اسرائیل لپاریسه چش بو سوریه هات چش بو اسرائیل چو دوردا دوار دیپلوماسی دا دوار دانشتاندنه دوار او که دا چه داتینه چه پرسا داتینه پیشیا سیاستمدارین کرد یا جا آلیین کردستانی شخوا خاله ما همو وقت تجای هوشگی برجی گوتی به هفته گریداینه تبه کومری چی کی فراتر شیرو بکش برکو در به هفته گریداینه جروج بله نه بس لجامت نه در و دور مجی تأثیر المتکن او شخوا اتفاقی کل اسرائیل چی بو خویا اسرائیل دیاره کوچت خوازه اسرائیل نه بس دخوازه سیطره سرجزه پارچه عردی سوریه بکه دخوازه که سوری دولته که مشلول به قوت به حزبه که تجاری حسابان جیران نکه جبرو هم گوره وقت که هم بالی خواهد بینه که نه بس سوریه دخوازه هر دولته که روژه که خطری سر اسرائیل چه گره اسرائیل دخوازه بغن ضعیف بکه عراق بو ایران ایرو و سوریه جینا ضعیفن هر سه دولت ضعیفن واجه هل بس گلکی جمع کردارا باشه جبر که ایم هم کرد وقتی که هم صفر بون هم نبو که هم بگرن 40-50 سالی بره لنها هم پیش داده چون ما صفر گلکی در باسکری ایده هم بونا معادله که چتنه که کس نکنه مزوزو راکه یعنی گوری که او دولت هل دواشن هم به قوت دبن هم به حیز دبن جبر وا بیاره که چه دبن و چه ما ایریش شیخ مقصوده کرن دگوری نیرین آمده ام لوجاوای کردستانه و کرد تبایی ام شری حکومت سوریه نه ناکن و شری مجی نه شری عربانه ام شری که نتوید کنه لهانبری دولت کوریا ترک شری می نتوید کنه بس بشکل که این دایرکت نه مباشر بغیر مباشر به ری میلیشیات و میلیسی و حکومت کو نه شرعی با شریک و شیخ مقصود سر شیخ مقصود آتی خویاده که واتشتی که از دبیجم و جوان آمان که جوه هجومه پشتی که اتفاقی اسرائیل را پیک آنی هاتن جوان بکوه هیزه که ببنه و کردان بشکنه ایریش یمان سر شیخ مقصوده بخواست آنن که ایریش شیخ مقصود 300-400 کس یا امین 300 کسی اسایش چکی گران لوان تنه ایریشه که او قاس بوی رنگی جرا نه لازمه بس وان کر غایت جوانا جوه که یاران نه کو وقت و هیزی الوی در که بشکینن غایت یوان اندری روجاوای کردستانه خواستن که هیزی کردی ترسه که ادنا وان کن تواتره که ادنا وان کن و ورنش کناندن هندری خدا یعنی شرکی نفسی جی کرن برهانبری هیزی من کردی سپاسیا جناب سروک برزانی دیکم از و سپاسیا که بافل طلبانیش دیکم او نامه وانا به طایبت نامه سروک برزانی و تحذیر کرنه که جوان را شاندی و گوتن کرد تعرید یعنی کرد شری کرد پاکرنه کرد کرن و نامه خویاه که گلکی بجی خواه گرد لناف آسا نیف دولتی و دغتک لشرع بو که وا شراب ریفا نچی او بو سبما که شرع تلیفون جنابی سرو کرد و وی را خفت و خویاه که وی نامه هیچ که مجاز ریج یعنی کمکوژی مزن دناف کردادا چه نبن وکه دروزیان و ساحلوان اید دیان پشتی وی شهری که خلاص دکنن ها بری خودنا دیر حافره من از بخواه دبینم کوبانی ده خطری ده نه دیر حافر و نجی مسکن تنج برکو مسکن و دیر حافر نه باجار کردینه یعنی مشروعه که سیاسی به هفته گریدای لسر آوان نابزوزو و یکی نتوی کردی
بره بره که انبال خوابیدن ترکی بره کتی چند خالان سوری چند منطقانه و که سریکانی و گریسپی و جراب لسومه مجی دستانه لجام وانا انو کوبانه مایه بس که کوبانه راکن مشروع سیاسی گشکی خراب بکن مجهب دخن ترسا وانا این بری ویجی که کرد بگنه دریا سپی و بگنه دریا ناف دولتی یعنی دریا کی ناف دولتی جوان را ببید دریا سپی را مشروع کی کردی مستر به آب کردن شهر کی مزن لهم بری وی کردن نجنه هذا بری وی آتا کردن ل مخابن سبب و شرانا و بویرین کو سری ما کردان داتن حتانی نه بری ویجی ما بحث کرد و سروک تفکر و مجی بحث کرد که من چوشی کی برد تگوت از اندام بازنه اروپا یا تفکر دموکراتیا کردستان لسوریه ما آزادی کردستان سوریه تفکر آزادی کردستان سوریه از اندام بازنه اروپا ما برای ما بری کو دست جی پی ما گلک جار مگوتیه او خالن کوات نه امضا کردن ل نافبرا انا کسی او ریبریا خسر دا بریوه دبو کو پشت را یک سر کنگرگ چی ببا شرعی که بهتر جرا باتا چی کرن گوری کو هم از بخواه و رای من شخصیه از بخواهش گوری وقت کسایتی از دبینم او اتفاقیا کو چی بوی جو عالم را جو دنیای همی را خویا دکه اتفاقیه که شکلیه برکو حتی نه هم بیشن عملی کاری بکریار لعرده جی خوان نگرته و اتفاقه اما کرد و گلک شانس دست مکتن بریوه که ام هینج وی مستر جی یعنی سرکتیه وی بهتر جی دستی خوابینی لی مخوابن ما دست اره بله هنک کرد ببری باشتر از برکو مجاری میدنی هنم میوانا جی باقفن نره اره از هنکی کرد بک ما برکو واز دبینم گلکی گرینگه و ما ترسیل سر کوبانه هیچ برکو مشروعی کردی احتمالاتی تک بچه اما حتانی نها دبوکو ما انجمنه کی نتوی آوا بکرا که همی کسی دا بشدار ببانا و دوی انجمنی تشتک باتا کسک باتا اختیار کردن کسی پاسپور که بچیانا کرد تمثیل بکرانا جبر که او انجمنی که چه ببه او شرعیه که بدنه هیزی عسکری لاشکری لروجاوه کردستانه اما از بخواه از دبینم گوری یاسای دولتی حتان اینها ته هیزی ما و ته اداره ما لعرده روجاوه کردستانه ای یاسایی نینه شرعی نینه برکو هر دو جی آلینه از دبینم او پرسکری که مزنه دبه که هم شرعیه که بهتر جخارا چیکن و سیادیه که جوا لاشکرا را چیکن و لاشکر روژی دبه که دا کهون هیزه که من نابنتوی کردی هره گلک سپاس بله ما مستعد باقی بدیتنا تا سری دا باز کرم گو سوریه خریطه کی چکر توی ده هم گولان در خسته بو گره گولان جه خریطه خواه در خسته بو هم جه آلیه ترکیه و او که جه خریطه خواه در حتی یه در خسته بو لی پشتی وی اف جوین چه بو پشتی جوین مدید که براستی سوریه او وان درال بلکه هنک داره دنجی وقت میوانه مجی باز کرد دنال سوریه دا هنک داره دنجی جبو سوریه جبو اسرائیل هشتن لی باندورا ویا سیاسی لسر ما کرده دنال قادن ناو نتوی دا اتخوازم گلو تشتکی وسط ده سر کرده و ده چوابه یعنی باندورا وی ده چبه جوی آلیوات اگه بکار بی هنک تشتا بیجی باشد تمام بخواه باندورا و باندورا که نیگتیو کو بالکتابی را و دما کو نتانیاهو گو ایرو رو از قبول ناکم صرف پیکاتین دهندر سوری تعدل وابه تایبت ناوی در درزیا و کردا گوت دما گو اکثر اردوغان تشتکی بالکش گوت گو بانگا مج اسرائیل اوه گو هگر روژه کج روژال و روژلاتا ناوین تشتکی تند چه ببه دوی پیوندی ادنا برد ترکیه و سوریه و اسرائیل چه ببه و دمه اسرائیل طمع کر انو تشتی تتخوازه امی بدن تا دست خواج کردا و جدرزیا بشو
او برجوندیتا می پیک ورینن و براستیجی اف پیمانا ایرو رو وقتا البارش جبو عینی کت و جوره و چارچوه يعني كان بيجن چما جبر بيانا نبرا اسرائيل وسوريا وامريكا دركت خال تيد هن براستيجي انه ام هوال بندي هفن وام مسألة استخباراتية مي زانياريا بدن هف وام كاربن قلق كانالات نفر دو فكن بو حرتم او بيونديد نبرا مد شبه ودوي حتى جهدانك هبه شرطي شنبه ومكاربن بهدور مثلا زراعتي انين زمان قال لك مثلا انين زمان انه مكاربن حتى تجارته ما بدور بكن او بخو بيمانك وقال لك برجواندين اسرائيل بيك هاتن وتشتكي دي بالكيشه يعني اب حكومات ديكتاتور خيانا يعني ام صدام بين امبارح وصدام دمكو جوهات وشط العرب جيل فيجن يعني طرافه على العرب دا شاه پهلوی ایرانی لهمبری گو شورش کردی لکردستان باشور چک جي وقتين انجي نما بده قري پشتوانيا وينك يعني خوياي شرع بفيرنجي او جي وهادك انه اذكارم حمي هريما باشوري سوريا چ سويدا به چ قنيطرا به چ حتى درعا بجي از بدم سيدا بوس خب باريزم وبيكاتي نام مد بلد تشتكي بدست نخن وذكرم تعداج الوابكم يعني خويا منتاليتيتا ديكتاتورية حميكا تشبهها اجبر بيها وي بينم خطرك سر كردا هي جرك كرد وقو حميها بالي البرني بس عندك عديد خلف تشتكي بالكيش دانية وتي باش وقت عين حكومتها شرع خد لفينا درجة إسرائيل وبيمانا بير شركة شما عم كرد كا هسدي وقسدي وريبريا خسر وأنا كسي كاتش مسألة دبلوماسي كرنج بو كيشا كردي وكاربا وكيشا كردي در خسر ميداني وكاربن تشنا يعني بدس خين بيشروجي يعني ويروجي سيمينارك ابو ازتد حاضر بو يكي دغونا وامريكا واسرائيل وكردا بباريزه قلت قالي هوالا يعني ابغوتن نراس ابغوتن وخوناي ليه بلا ايرو رمضان ترامب زلامتي حش برادك حج مساله مودان هذاك امبيجن بلا ور او بترول الهرم يا الجزيره حميكي 6 صالي جيره بس لهمبري بلا ما بباريز وهرم ما كردستان روجابه بباريز وخلكما جي الشر وجي فقيرتي خلاص كريزغار بك يعني امجي كارن يعني تشت الناف دس مدهنن براسي وقت كرد وقت افقرا سياسي كردي باشي برابر جوندي والفي هرم جهبه هرم زنجيل الدوله منده بترول اخو زراعه اخو كانت شكي باش بدور بكن يعني قالك خب ببين خديه و مودان الهندري سوري ده يا هرم كردستان روجابه ده يا خويا حتى بفي منتاليتي يجي الجمع بيدا نبو يعني او مسألة دبلوماسي قالك بيكرن وغايبتي باليكاريا هرم باشوري كردستان او بيمان ني بترول نبرا خو امريكا جريدان يعني خد باريس قال لك تشتكي قال لك باش امشي كاربن وقت بيمانه وا تشبكن ور البترول نبرا او خو شركات انجليزيه هزبورم هي وتخوز بترول رميلاني حميكي تاخذ بالدسيخ او جو امريكانر اوكي تمش كلام بورتني بلا يعني هجر جصدي دها بدن وهرمي او هرمي قال لك يخرب به ارام به سخلكي خوش خدي ببن بكيماني بيباراستن يعني جرك كرد ما سياسة مداري كرد ما تسري هاوي كار بكن وكاركي بلز وبز دبي واريد بك بلي ما مست بلي قالك سباس ام درباز خاله خوي سيادنا وقت ما زود تشا امي ورن خلاصيا إريشا مليسن أحمد الشرعة وتركيا لسر هردو تاخن الشيخ مقصود وأشرفية كردي لحلبة وأنجامنوي أبا نزكي ساعتك يا أم داخفن براستيا وبيمانا ديا داري دستورة سوريا وهروها هفديتنا لباريس وأنجاموان أم دبينن كل هردو تاغن كرد حلبة أنجاموان لوي دركت ولوي جمرة خديار كيركو كا أبا أو قاسا أوك سالة كي بحثا وان تشتات كن و 12-13 سالة جي بتركيا چه بأمريكا وفرنسا ونظام كيرا هبيمانيا ماهية كاري ماهية هبكاريا ماهية و انجام وان هردو ديتنن هاي داوية
نشان دا کرد دواره دیپلوماسیه دا حتی نه هیجی تشتکی که بیجن بر بچاب به دست نخستنه عینی دشبه که او 2018 که امریکا و روسیا چاوی خواله ترکیه گرد هات عفرین گریسپی و درندن که اشکال کرد اف پیمانجی دشبه وی تشتی که هاتن هر دو تاغین کردی لیدان کردا به صدان کس کشتن به هزاران کس جمال خواه کش بربو و آنها جی که جیانا وان دی چواب به نه جالی رفبریا خواه سر و نه جالی حسد و نه جالی انا کسی و تشتکی که مرف به دست بگره دست خواه که اوانا دی جیانا خواه به توزه که آرامی بجینن تنه انا زانم که برز رزان شیخ موس چد بیجاج بوی کرم بله براستی از یه بکردایی بیجم ده تشتیگ ده اشرفی و شیخ مقصود ده چه بو سیدمی سرکی هنه شخوا ما پیشی گوت مگو اف انجام جواتا پاریسی نه لی سه تشتی دیجی هنه یک جی اف تنازلات يعني اف تشتي جو دسهلات الشامي دانا اسرائيل تشتن قالك مظنن خواستن سروي بشيرن خواستن شركي لاشرفيه وشيخ مقصود بكن جو كاربن ويت وان كما يمظن اوان تشتي جو دانا اسرائيل هناك بشيرن ابنائك ياددوا وكما قلت انه او اشرفيه يعني حلب ايرو بواج بحرات تركي جبر ویجی که یعنی دوابو نما شید وی گو تهزین یان ته یعنی شربان کرد دندری حلبی دبمین یا سیا او یا دخواستن خوا بجربینن یعنی او ارتشا سوری دخواست خوا بجربینه بیجی و از شرکی پیخم از میزینم و چقاسی یعنی و حسده و کاربه برخدانه بکه یعنی او هزا و بجربینه که چقاسی هیاتنه یا چارا و یا او گرینگا جبر یعنی او زي يعني براني يعني او مهكه او دمه يعني دراغ هاندنا سوري دا دراغ هاندنا دسهلات الشامي دا تم دقوتن حتى داويا صالح وامنما بشتي داويا صالح مو قبول دكن يعني دفي اوها بيمانه ده اداري دفي بيكوري ودفي امجوي خلاص بن يعني الشركي راق هاندني هري مظن دجي حسدي وكردات هذا كرن انه يا شارع از بهوردكم او شر وببي يعني شيوي دانوستاندني ديالوجت بيشروجي دا يعني هر يعني سركفتنك آليكي ببي وببي يك جوان خالي جو كاربش خور قزنج بكي دانوستاندني تسر ماصيدا يعني اف ببي خالا يعني هري جرينجياغو از دخوازم ببيجم تشتيغو ايرو الاشرفيه وشيخ مقصود شيبو دبابو يعني هسده في ده بريجي كربانا يعني تم بدفيا هسده واساي شوي دوي هرمي ده بمن تنبو براستي يعني از نعاطفي ام ناخذ بعاطفيات ام في باخذن دبابو يعني او حلب باجاركي يعني سوري عربن باجاركي عربايا ند وكرد تدا هبون راستا بصد هزارة كرد إيرو الحلبي هنا بصد هزارة كرد إيرو الشاميجي هنا ولاتقية جي هنا دبابو أو هريم يعني وري يعني نلا بيدفي نبو قدوية دمابانا كاريبون وان شروانا وان كسي قدوية دا كاريبون خستبان دفرة كديدة بهتر كاريبون خزمت بكش بروجي خورا بروجي كرديرا جبر في يعني أزدبيجم يعني يعني او دستبيكا الشريحه دبيمانا يكي نشان دا او تشتين جناب تناب باسكي وانا تبني ساندينا دبيمانا دا راستا زاني كاك ميرزا يعني ابدا سلات باوري بين هابي
يعني افدا سلات تجاري دفي ام بزان بن تبهوري بفيدا سلاتي نايكرن يعني اوان ولو يعني ارجومنت شيكرن ولو ايريش بردانا سويدا وان ارجومنت شيكرن بنافي فلولا ايريش بردانا ساحل وكوجيل ويدي دا شيكرن يعني بهوري بفيد دسلات ناي افدا سلات دخوازي ويهش من دي اخوي وي يكرنجي اخوا دستي خو دين سر سوري بتوايي اب يك ياد دوا او افدا سلات شامي چ كاري دكينها دجمنا تم جسنا رشي دكيج عربي سنا رشي دكي دبيجي ابيكاتي دجمني عربي سنا وناخوازن عربي سنا ايرو دسلات بن للشامي اف جبود بيشروجي دا وينا كوكين مقلك ما ظن نقبا عربي سنا بخبخ دا شيبن او هف بيمانا يكي نيسان ياغو ام راستا لهف دوكربون لي تجاري جي ما حتانها يك خال هف بيمانا ده اداري بيك نهاتيا وده نيسان جي بيك نوي جبر فيجي كي يعني از فيتشت فيجم يعني دوختي جا سروكي دسلاتا الشامية وقت قابا تليفون بكر سروك برزانيرا دندري وي دا تشتن جهات الخستن اوان قود انه ام بهيفينا قوون كاربن حلبي دركبن جبوغو شرك شي نبي ياد دوا براجي افتش خست نتخستن او شر دندري حلبي دا شي بهنك هنا دندري دا سلاده دا نتخستن افشر شي بي لخويات كي ترك و اف ارتيشا جو بهتر بسر ويفا جريداي دخواستن جو افشر شي بي وارمانجن خبيك بين دندري حلبي دا يعني دخواستن دتشتابكن يك جي حسدي بشكينن دشعبي كرداد دخواستن وي سمبولي بشكينن ياد دوا دخواستن يعني جابكا يعني مظن بابيجن بيشروج دا ميزن كا حكا كاربن حلبي دا بسركفن و جابي خبر دوام كنت هري من دندا بله جلك سپاس برز نظر جنابته چل بیجه دم اکبرت جنابته باس کر باسا شر حلبی کر هر دو سر هر دو تاغین کردی لی ام دزانن که یکی نیسانه دا پیمانه کی به 11 خالی لسر هر دو تاغا چه کرون که چا بریوه بچه به هر دو عالیه لی ام دنیرا حتی ها جوی پیمان تشتکی بجیناتیه ادی جکی جا علی و هر دو علی و جی بجیناتیه و ایرو جی وک برز رزانگود وسا کرن خصن سبب کشره کلوی درکبه او جی پیشوازی او شر یاجی او کی شری او کی ترکیه بو ام دبینه کل herkes دید کو به او کی ترکیه de zve peda cevap be yani revşa her du tağa Halebe de cevap ji xeber ew şerak û ser Şêx Mesûd hat ne ku şervanan teslîm nedkirin piştî bûyerên kulderê din çi bûnî va şervanê tê da û ew îdara ji çîkî li xwe vegeriya ji ber ku piraniya gelê wê derkê Kurdin dîtin ku netirsiyek hê li ser Kurdên wê derê ji ber wê hewî çek bernedan ez bi xwe li gel wan bûm bes dibû ku ne vî rengî ve vana êrişê ku anî hatî ser êrişê ne hema êrişê xwarakirin û anî hatin ser demek ku dayîn standin dihate kirin yanî gerek ne vî rengî be hemanî dayîn standinê xwe ku temam nekirana li hev nekirana piştra êrişê xwe bikirana bes hedef jê ne itîfaqî ne hedef jê ku şoka Kurdan bişkênin û ketine nêvlin navşin vat ew rewşa Şêx Mesûd dike hema weke rewşa Efrînê be zanî min ez carna em telefon dikin me didin distînin pir hinek kes li wir girtine û teslîma muxabaratê Tirkiye kirine muxabaratê Tirkiye bi wan re muşterek bûne û mîtê Tirkan û hûcûma êrişê de hazir bûne kes ne jî girtine bi xwe re birin û çûne û sîvîl jî hineke sîvîl jî bi xwe re girtine birine kê tehqîq wan vekine bes rewşa Şêx Mesûd ez bê wê weke Efrînê bibe yanî Kurd li wê derkê wê şinda biçin wê niha belkî mîne be vê fetrê de bes fetrê pêş da Kurdan rihet ber nadin yanî kê sîstemê xwe hemî serî wan ferz bikin û belkî mî tiştine xerab jî bikin bi dizî
کس نه کاش تحقیق کن بگرن ببینن زندان جی بله تشتی وسط جادبین بلکی چه بن بس هما انو کرد حلب باجاره کی عربیه حلب دیرو که تجاری نبی باجاره کی عربیه حلب ریا او حلب ریا کو هبوی دا کرد لهنه و حتی نا کرد لهنه بخوا تا حلب باجار کردان و عربان انها این بری وين عرب تنبون کرد له هبون نشتجي ترك كردين دم صلاح الدين ايوبي ذا الوذر كهنا باجار نه باجار عربيه سوري بخوا تفضى نه دولتك عربيه بله قالك سباس ما مستعد باقي استمع باتا انا درفتي بتشكي بدي من كاك از هناكي بيجم تشتكي خالك كرت ما كرت كرمك بله براستي يعني تشتكي يعني جبير كر از بيجم يعني يك جوان سدمه بيشريجي كي او جهرتني ديموغرافينا يجو ببن دندري حلبي ده كرد ده حلبي ده ام دزانن بلكي 400 500 حزار كرد هذا كارن باندورا كخوي جرينج لحلبي بيش روجي ده ممكن افنا جبر بيجي كي دخوازن و ايرو جهرتن ديموغرافي مازن شي ببن يعني از بيجم و ببي يك جوان سدمه ده بيش روجي ده جهرتنا سوري بالتوايده أبيك ياد دوا از تبلي كاك دبم براستي تشتكي دكاك نزار يعني الشيخ مقصود نابيوي تشاي سيدوبا تشاي سيدو يعني بلكي يعني جيرد قوتن جبل سيد انا ولو تشاي سيدات جبل سيد الشيخ مقصود دوره تعريب كرنا ليه كاك نزار ام بخوازن ام نخوازن او باجار ند خريطه ند تشكاك كردستاني ده ام تخص ازبي بيجم بله قالك سباس ما مستعد باقي ما جد سبيكي ده حتى انها يعني ها ايرو ها سبه de luan her du tağa tiştekî bibiya em bixwat serê me de hergav hebû ku de Sûriye wî tiştî wisa li wê qebûl neke ku hêzekî Kurdî divê de bi sîlah biçe li wê bazarê biparêze û nizam çi biparêze di nav bajarekî di nav sîstemekî bêjin dewletî de wisa bêjin wek dewlet millet qebûl bike em qebûl bikin qebûl nekin li wek sîstemekî ku girêdayê والیا وی هيا ونظام چی وی هيا و تاغ کی دو تاغ جوی درنه دوی دا ترابه به سلاح خو به چکی خو به نظام چی خو به جالا از وی درت پارزم نظام چبکم هرچند ناو 14 خالن یکی نشان کلسر وان هر دو تاغ هاتیه چکرن نه کی خال هاتنه چکرن لی یک جوان بریو نه چو یک جوان پک نه هات اواجی به سر خو سبب کو یا اوه ما سیاسی که کوربو ندیدن پیش روزا خو ندیدن یا جی تشتکی ند حسباندن جبو جی قدنگ خو نکرن گوتن چابل و اما هنو امت کارم بپارزن لدروج برن هاجی مدی که یک کسی کی نکاری یک گلکی جدر وادا بتقینه بسر وان با یعنی بسر هزین سوریه با و ورحاصل با آواکی او قصة شهيد او قصة كوشبري او قصة مال خرابي تسليمي وانكن وكسا تشتاجي نابجة انا ليه درن نرفا بريا خسار نجي هسه هسه ده ونجي بيجن انا كسجي تشتاجي ناش خا او بوتشو ورعاصل تشد بيجي نا قالك تشتنا اذكارم بيش بله دقو بيمانك هبو قالك بري دمها تشتشك دارين هسدي هبون لحلبي وبتايبت لحد وطاغين كردا بالشيخ مقصود اشرفيه قرق دركتانا بله لو خشكا الهام تشتك بالكيش قوت ما امدخ مدخوست بري دمهام دركبن ليبلي امريكان الرجمر قوت نقدر نكبن ام تخوازن زختك مستر للشرع بكن اجبو قوت تشتنهني بآمناي كرن بشتري قوف شرچيبو لشيخ مقصود واشرفيه وقوت امشرناكن يعني هسه دي قوم شرناكن ديسا امريكان جوار قوتبو نأشر بكن امي نجي تركيا بكشي نبي شري هكا كت شرده امي ويشاخي هل وسطا خو بدن خويا كرن امي اللي تركيا در كبن دي بيجي اف سيناريو هبو يعني اف سيناريو بس او سيناريو هبو كما رينا بانكو سلاح بالسلاح مازال بالتانك بتوق ورن مدافعه ويبكن يجب بشكريا ويبكن
او درونك شاندن المحافظه لباريزغا درونكي شاندن بله او بخوات بيجن بيجبر بيهاوي ليبلي برسا هري جرينك كك ميرزا وقتها تو شرفان به وتا عسكر بتلشكر به دفي حسابات تا يعني حسابات تا حمي واريد هبن يرد تساغي كردا دهاوير دوري حمى عربي سنانين وحكومة هذا الصلادارية كاتيده وبحمد شكي خواه تشاوا كار بالشربكه وإدارة بازار زي دستوان ده يعني براسيجي اف برسا قالك يمزين تشما الشردكه وأوقع خسارته دا تحردو تارو ويرانكر يعني هالانجماوي ايروي دقو ست شارست كاس هاتن كشتن تقريبا زيدي حزاركي بريندارن زيدي چند حزار كس نخويانن جبرتليت وقتها كوشبربون صدو حفتي 6 حزار كوشبربون جوا حردو طاغات شون بالي جين جدا بالي ادلبي بالي مثلا عفريني بالي جين ديتر او جي حتى انا نخويانن وتخوازن جوفا جي خو نظام ودبيجن قال لك بريندار حتى انا نجي لحد طاغاد هنن ام تخوازن افد سازين ناف نتوي مثلا تكبر بيسينور درباس بن وكاربن واكسا درمان بكن يعني باش وقتها افقا تشت تنداني برشعبي خوت اف شركر دي ستكاريب دما قلنا شر اتهاد كرن بحد طاغاده بيج امريكا ستوب النكارم تشتكي بكم لهمبري فا جبر بيت شد دقوت لشكر ايرورو امبيشن دسراداريا كاتيد حاضر بون داعش حاضر بون او حرد جروبين يد بنسيا تركيا ده حمزات وعمشات حاضر بون جروبك تايبت جي تركا حاضر بو يجو على صور رادجيني دقوت ايغور يجو بتركي دا خبن سيني اوجي حاضر بون حمى افكس ايريشي حردو طاغا كرني وقتها تبي ودقو هجمارا وبربون هجم بحصة حضارة وقتها تكارب أذهات تكارب برندك دبلوماسي يكسر بانك كي دولة نابلتوي بان أمريكا بك ستوب أن كان في ملتي أخوة بريشان بكم كوشبر بكم أسخبي بكم قربان لهمبري أجنداك نخوياي يعني قالك أذه الوز بستاندانا هي مخابل نستندن وإيرورو يعني غازنا دكن غازنا جامريكا قال لك هاتكن دبي مخز بيخفك حتى انا ام تشتكيت بيجن دبي ناخذك شينن باشتري جبوه خب باريزن يعني حتى بكشاندنا واجي عفريني جنب بيجن جسريكانيه من بجي يعني قال لك جي فك هات بكشاندن دقو امريكا اجمل ريجي باشا هون هالوستا وتشيه تشماج عفريني دركب تشما خلكي خو بريشان بك خلكي بلال بربت ترك تخوازي داقير بك اوكي امي كاربن بهبر بدال اوكي بك ام ندج من اولن يعني كارن تشتكي سياستي بيشغلن ليه مخا من خويا ند سياستي وند مثلا رشكري ديجي هنكي غشيمن يعني اولو شمنديل جمعتنا كاربن كيماني خلكي خو باريس يرا جنبيج النمونيه بيشتي رفراندومي كتميرزا وقتها كك مسعود دي تحمد دولة ويل دي جي ويدر كيفن وحكومتها تركا وايرانيه وعرب يا عراقي قلت اوكي تمام اس خلكي خويا كركوكي نادم كشتن كركوكي ببن اوكي رزقار كلبو ببن ليه بلي او دمكاتيه غير بازار سربك باشره يعني هقوي كاري وي شرب كرنا براسيل نما كردستان باشور حمت نبو يعني انسان ويشخي عقل منديه وي دفد خويا دك دفات شتي دبشوك البراسيل تش نبشوك تش المزنن راس حوال نزار جو شقدار بون قرباني كرن كاركي مزن كرن ايو كاري مزن بس انجامه پر مزن مستره هدرت حسابات خوي سياسي ويا عسكري تنقانه كان نكار بشري بك يعني اسكارن بي بيجب بيغمان يعني وقو هوال ريزان ديسا قوت او تخوازن حلب حمي بارا تركيا به يكي كرد الشرفان تنبه يعني انا غير بيجن مثلا الشيخ مقصود واشرفيه تاني نا كرد مل حميتا غي حلبي هنن وقو هوال قوت زديني مليون كيجي شبرو 40 مليون زيدي مليون الورهن وقال لك طاغاجي هنن وبمينن خدي كرد شامين وكرد حلبين وكرد حمايين ليبل دفي يعني انسان بسياسته خوشك بشكله دبلوماسي به وهجا عسكر بيجيب عسكريه خوشك زيت تبقى داكو كاربه كيمتري خارت يورا بلك اكمل بله گلک سپاس تشتاق دن سروی خالیتنا هم در بعض خالا خوی
çara dibin xala me çara da Peyama Rêzdar Mesûd Barzanî û Bavil Talebanî û aliyên din yên Kurdistanê bi rastî di vî tevliheviyê de di vî metirsiyê de peyama birêz Serok Mesûd Barzanî gelekî tişta daseknandin axaftina wî bi Ehmed Şer'a re axaftina wî bi Tom Barak re û derûdorên din re û her wiha dîsa peyama Rêzdar Bavil Talebanî û aliyên din gelekî bandorekî mezin û pêşiya qetiamekî mezin jî hate girtin û di wê de sinyalekî din jî da ku Kurd bi tenênînin ya jî Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi tenênînin em li vir in em Kurd in anî bîra wan ku çawa li Kobanê çûn dîfa li Kurda kirin Kobanê rizgar kirin ji destê dijmin îro jî di heman fikrî de ne di heman ewkî de ne ji bo wî jî bu astengiyekî bu ewkekî mezin ji bo wan ka îja cenabê we çi dibêje ez biçim ba mêvanê xwe Rêzan Şêxmûs ji bo peyamên Rêzdar Mesûd Barzanî û Bavil Talebanî û aliyên din Kurdistanî cenabê we çi dibêje. Bi rastî yanî tişta ge bû ezmûna Helebê ezmûna wan tarên Kurda li bajarê Helebê ezmûnek gelkî pêwîst bû bi ev helwestin germ ji aliyê Kurda bi tevahî de hebin yanî em dizanin yanî îro Serok Barzanî îro tê dizanîn wek serokekî Kurda bi tevahî her çar parçeyê Kurdistanê de rêzgirtinek mezin gelek heye ji wî re û gotina wî tê guhdarîkirin li her çar parçeyê Kurdistanê û lê herêma Rojhilata Navîn bi tevahî de gotina wî tê guhdarkirin ji ber vê jî kê yanî gava yanî Serok Barzanî wek yanî erkekî netewî didît got ew helwesta wî bi vî şêweyê hay germ hata belavkirin û bandora wê helwestê gelek hebû. Yani براستی جی که یعنی هک بافل طلبانی به یعنی جی که هک هلوستان پارتی کردستانی به تبایی از باور دکم پارتی کردستانی به تبایی دل چل باکور چل باشور چل روجهلات یعنی به تبایی داخویانین گرم درکتن و هلوستن گرم هاتا بلاف کرن و حمواجی پشتگیری خوا خلق کرد دوان تارین کردان حلبه دا ناسین و شرمزار کرنا وان شری هووانا دجی خلکی ما وان تارا ده هاته کرن اف یعنی دده خو یعنی کرن چقاسی یعنی کرد چقاسی گاوا یک بن و چقاسی کار بن باندورا خو بکن تشتا هری گرنگ یاگو از دخوازم ببیجم براستین او يعني هلوستا سروك برزاني هلوستك جرمبو وباندورا ويجي كي هبو يعني دمجاري دم دخوس أزبي بيجمنها خويات كي يعني بلكي أكتا يعني كرد روج آواي كردستاني يعني هنكي هاتيا سبارتن بجم سروك برزاني إنه خودي رول بي دبيش روج آواي كردستاني يعني اف وقلكي جرينجا ام باج زانبن جبو فيجي كي يعني از باوردكم يعني بيدفيا كمظن هيا نجبو يعني بيش روجي دا بلقي قالك يعني بويرن جولو مصدرجي كي تسري كردي روجافا دا ورن جبر في بيدفيا ما بتشتن جولو مصدرها نبراستي یک جوان تشته مزن یعنی ایرو سروک برزانی کاری برابه یعنی ایرو پیدویا مهیا به هفدیتنک پارتی سیاسی کردستانی به تواوی يعني او يعني از چنا وليدكم او هبديتنك الشاورمندي يعني جرينجيا في هبديتنك جلكي هيا ايرو بيدفياما هيا جو بارتين كردستاني الجم هافرونن وبافرا قاربن بيك هالوستي دركبن آلية روجافاي كرساني دجبر يعني براستي خطرك قلك مظن ايرو سر روجافاي كرساني هيا يعني ايرو وك ام دزانن يعني نها يعني افدا سلاطة الشامي
سۆز الجەموێتنەنە تباوەری پێتنەیە ینی ئەو هشمەندی ئەوێدا ئەوە گۆکار بێ شەر بکێ دخوازێژی کێ بشەر و بکوشتنێ ینی وێن هشمەندیە خوا لەسەر خەلکێ سووری بتەوایی بدێ قبولکردن ji ber vê jî kê yanî Kurd Rojavayê Kurdistanê pêdiviya wê heye bi alîkariya hemû parçeyê Kurdistanê pêdiviya wê heye got Serok Barzanî bi xwendinek yanî ji hemû partiyê Kurdistanî re bike û buwara wên yanî pevreka bin helwesteke germ di aliyê Rojavayê Kurdistanê de bike ev yek ya di duwa yê got xwedî bandor bê di pêşeroja Kurdistana Sûrî de ez vê dixwazim bêjim Kurdê Bakurê Kurdistanê ne ئەو کارن بڕۆلەکە گەلە گرنگ بلیزن ئیرۆ 20 ملیۆن کورد di Bakurê Kurdistanê de hene ئەو 20 ملیۆن کورد کارن ڕۆلەکە مەزن بلیزن دوان خۆپێشاندانە da خۆپێشاندانن مەزن گەرەکە di پەرلەماندا de ینی بەردەوامکردنە وا خۆپێشاندانە و ئەو هێویە منە بڕاستی جهێ هێویانە ئەو کارن دەغتەکە مەزن ینی کارن گەفەکە مەزن دەغتەکە مەزن ئیرۆ لە حکوومەتە ترکی بکەن کارن ژوارە بێژن ئەم نەما قبول دکن گۆون vî karê ha vê destwerdana got îro wind aliyê Rojavayê Kurdistanê de dikin bi şêwekî birastî şêwekî hovan heye yanî ka çi mena wê nakiye îro 20 milyon Kurd îro di Bakurê Kurdistanê de hene îro pêvajoyeka aşîtiye heye di navbera Abdallah Öcalan û PKK û vê hikûmetê de heye ev pêvajoy gerek bû yanî ev zêdeyî sê meh û çar meha gereka çareseriyek ji pirsa Kurdî hatiba kirin gereka enû ev dewleta Tirk hinekî بچعبكي باش الكردا ميزيني سينوري ما بتركيرا سينورك مزنا دباب وترك رولك بوزيتيف بليزينا بهتر بيكاتيه سوريا برا هفده وشركي دنافوان دا تشيبكي يعني ايرو كرد كك ميرزا خويا دست بالي ما ليكتو از بندگی بینو وایتی نات پرسا خو به شکک نیزار بک بله کاک نیزار همان پرس با aynı pers bo cenab-ı Teji em bêjin peymana çiye peyama Brez Serok Mesut Barzanî Bavil Talebanî û her wiha bêjin xwepêşandanên li Bakurê Kurdistanê li Ewropa ava hat mamoste tamam ke mamoste mizar قالي براستي يعني مدخلاص ازفي ببيجم يعني ايرو يعني هيفينا ما يقال لك مظن هنا طبعا وقتها عم دبيجن الباكوري كردستاني ما بس ما جي اواج بر حكومتها تركي ايرو تسوردانا كمظن ايرو تدخلها كمظن ايرو د سوري دتكي وبجدغيريا في دسلات دتكي دجي كردا جبر في من خص ازفي ببيجم لي بيغومان يعني هيفي ما يقال لك مظن حمو بارتشي كردستاني هنا واوروبا دجي خوبيشاندان جرينجيا ويناكي قال لك هيا يعني ايرو يعني دفي ام از دخوازم براستي بشيوكي يعني از بي ازمونا اشرفيه وشيخ مقصود از هناكي برخنا از دخوازم سر باخبم بس باي نبي جاري كدنا كاس بخوازم بشتي يعني في قوت ناخذ اسكار بيجم لايرو براستيجي كي يعني او حتى دسلات الشامي او ارتيشا سوري بخوا قالك مترسيني ويناكي هنا كرد بسراسري كرساني خدي باندور بن پێشەڕۆژی دەکاربن باندۆرەکە مەزن بکەش بەرێژی کە هەنێکی بترس نێزیکی پرسا کوردی دەبن نێزیکی هەسە دێ دەبن ینی ئەم ینی جار دیژی چعبێ مەلوایە گۆکاربن ڕاستی خودی ڕۆل بن و پشتگیریەکەم ژولۆ مەستر کاربن بدنا ڕۆژاوای کورسانی بەێ ناخوازم مەسەلە درێژ بکەم لە خوازم تشتێک بۆ جەنابێتە بێژم ئەو تشتێک کوتبێژی ناپێواژە ئاشتیە لە تورکی دەست ئەو پێواژۆیە کوتخوازە ڕۆژاوای کوردستانی تەسلیمێ حکوومەتە شەرع ببە ئەو پێواژۆ بخۆیە ئێجا چاوا مەرد کارە ژووی پێواژۆ هێوی بکە کو ji بۆ ڕۆژاوای کوردستانی تشتێکی باش بکە نانا من نەولۆ گوت نانا تەشاشم فێم کرد مگۆ ئیرۆ پێواژۆیەک هەیە گرنگ بوو ئەو پێواژۆ لە گۆر تشتێک گوتێ گوتن چارەسەریەک پرسا کوردیرە وەرێکردن و ئەو پێواژۆ ینی گەرەک بوو
آریکار بانا لخویا دکه یعنی اف دخوازن وی پیواژوی بکه به خدمت پروژه وی د پروژه دولت ترک دا گو براستی کرد روجاوای کورسان چک خو بجاره کې را خو بسپرنا دولت ترک دولت او پروژه او کنکو روجاوای کردستان همال باکوری کردستان جی تف بکوین نا پروژه ترکیه بکه ببنا او که ترکیه وکیدن یعنی کرد نمینن او پروژه قازم وی بیجن بله 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 برز نظر جنابت ما اوکر برز ریزان باز کرد که راست در وای پیاما رئیسدار یاجی هلوستن رئیسدار مسعود بارزانی و بابل طلبانی لحمی سرانسر کردستان جاره که خود پیشاندان چه بو جاره که بیجن پرس کنفرانس چه بو لأوروپا همی ولاتین اوروپا نه روزه که نه دو روز نه سه روزه جوی دمی حتی نه هر روز خود پیشاندان هنه هر روز او کنه و ایرو لألمانیا و جواکا کرد او که ده محکمه و سروک جواکا کرد ایرو چبو بمارا رونشتو ور حاصل هم لأوروپا و هم جی لناف ولات همی کرد جبر و جوای کردستان لپیانه لسرلنگانه لأم دبینن که برانبر وان همیه بس سیاست مدارن که آنها لناف ریوبریا خواستر و آلیه دن بریوه دبن دوی او کیدانین چد بیجید تو هره بخواه نیری نامه دا او شرک و شیخ مقصود چیه بویی و نامه سروک برزانی و پشتگیری باول طلبانی جی گرینگی هر سیانجی هبو به طایبتی جناب سروک برزانی شخواه وی شر گرانی کلور چیه بویی او شربان کو بی رنگی شر کرنی و نامه جناب سروک حالا که نتوی یعنی تجاری وصل ناف کرده بلکه چه نبید دا پیش زانی کرد گلگی بر رومانتیکا نتوی برن چون زانی کردان یعنی نتوی خورتر کرناف کرده کرد به هف زیده ایشیان و دستی خوازیده دانه هفته و به هفته را درکت نصفا پیشان دانش باکوری کردستان حتانی اوروپا و در دین هر بس باندوره که خوی مزن هست زانی باندوره که خوی گله کی مزن هست یک باندوره خوی و پیش روژی جی هبه نه بس نه پیش روژی و گفتگوین پیش روژی دا و باندوره خالوان جی هبه جبرکو باش خویا کرد که نامه که گله کی خورد نه بس گیشته او دسترات داره سوریه نه گیشته ترکیه بخوشی او حالا نتوی که هاتا پیش مدی همون سر کانال تلویزیون کردی و چه رنگی کرد بونه یک او باندوره که گله کی باش بو ویهاوی دا و سیاست مدار روجاوای کردستانه براستی نه گوری و ام بیج مرحله ها کو بره واده چه زانی ام بنرن همی پرانی وانا میجی کevin بکارتین تن زانی و گوری میجی خواه کevin جی بکار دیکن زانی و ناف خدا جی نگلک دموکراتیکن مرکزی نپر ناهلن کو کسی دنجی دا اینستاندن وان چه به جبر وی آوی از بیجم دبه کنگره کی کردی یا چه به کنگره پر گرینگل روجاوای کردستانه یا جی جنابی سروک و باشوری کردستانه دست خود بخنه ناو او دا اینستاندن کنال روجاوای کردستانه شیر بیج برکو او نا براستی پسپوره و مرحله نه و بر تشتوان را در باس بونه اوزان کشت که چه بیر پیشی آمجی سیاست مدار ما وکه که این هم بیجن غشیمتی الجمعان هنه و کسی زانه الجمع هنه لیمه خوابن کسی زانه الجمع دانه پاشه گلکی سپاس ما مستعال باقی از بما باته ام دزانن که هلوستا رئیسدار مسعود بارزانی هیچ 2012 به جوینه کی لهولیر چکر جبو کردال لروجاوای کردستانی بینه با او نبو لدهوکی چکر او نبو یکی دنه چکر و حاصل حتی
کوبانی پشمرگه کردستان چون کوبانی پاراستن کوبانی جدست دجمن درخستن و هر وا ایروجی یا دوید دمه های کرد دیسا عینی هلوستا باشور کردستان و رزدار مسعود برزانی د برانبر مافو و هبونا کردا دا دیسا درکت پیشی لی براستی باندورا کی مزن کرد پیشیا وی شر گرد افشار خلق قنبه خلق او قصانات کشتن یعنی دکاربو ببیا 3000 4000 کس پاتا کشتن و برچی و وندا بونا لی بو او هم به شرع را هم به امریکا را و هم به ترکیه و در دور دن راجی اف هلوست اف پیام جیه پسنه جیه شارزایی جیه اوکیه لگور ویا دبه تی خویا کرن که اما دارتینه ورته که کرد پیوستی آوان چار پرچه کردستانه به حیاتکی شورمندی هیا دبن سروکاتیا مسعود برزانی دا که بکاربن برانبر برجواندی و اوکن کردستانی قنا بس مهجاره کی چار مهجاره کی یجی لپیوستی ورم به بویرم گفتگو بکن بینم به از دبیجم اف پیام ویا درخست پیش جاره کی دانی پیشیا کردا لیجا کرد چه بیجن انا زانم جناب تا چه بیجه کا کرم بله وگو حردو هوالا جی گوت بيگو من هلوستك نتويبو دنگ بدانا و حردو پیام هميك كسا يعني طيبتي كك مسعود برزاني وبافلجيو وكسي تر بيگو من باندورا يقل خورد بو باندورا وي هشت گو سيگنالك جبو دسراداريا شامي انه بس في كشتني راوستين برهقا پیام تنبا في كشتن قلق تربا بگو من آمن هر وكي ديجي پیامك جبو امريكا بو اگر تو ویشری نسکنین آن کمترین قربانی نبه از کارم در باز بم یعنی کارم به ویرنگی که به تنبارک آخذی به انه اگر اون تشتکی نکن از در باسی سر خطیبم و کرده منن کتن کشتن يعني پیام قال لك يقرن بدو دماغه وقو هوالا فاطمه الفرني مثلا اذا كومنتار اي بخينم يعني زخمك جماوري يعني براستيجي حميك السين خلكي ما تشني فيسكار بتش روشن بير بتشاف كسن مافناس ب تش جواكا سفين ب تشل هندري ولا تشجدر بي ولا حميه بارتي سياسي بلي لقال خلكي خوي ده شيخ مقصود واشرفيه راوستيان نلبو فلان طرفي ام بيوان طرفي لقال جو خوش كما فاطمه تشتكي بالكيش دي بيجا زي بخي نمجوره بعربي نفساني دي اف تشتي جو تشيبو اف يعني وقت ام خل كردا مخدا سرهف حمي خلق يقوتن باش يعني مثلا قصدي وري بريا خسره مروبن باشن متباريزن جبر فيها ام كرد ام يعني ام في وجدانيه ام درن بيسري ليبلي ودبيجي اگر بفيرنجي به انا جوا وي هسدي وري بريا خسر او خديه في ملتين ودبي او برياره في ملتي بدن ناخش كفاطمه يعني وقف بري انا مقول يعني الدماغ كر ايرام دركتن كولان الفيلا اوسلو ام نجبو هسدي دركتن وام نجبو نافيتشي ريبريا خسر ام جبو خلكي خوي كرد يدهاتن كشتن وبنابر كرن وبريندار كرن لهندري شيخ مقصود واشرفيه بيقول يعني ريز جوار هي يعني هكا هسدي بها قريبه بريا خسر بلي نجبو وابو جبر ام وكرد او هسدي جم كرد خلقي داكو مساله هرسري كومنتارك ده كك ميرزا دي بخين كك محمد دورتياما تشتكي بالكيش دي بيجي دي حتى كوري بريا خسر انجي بيدي وفرمندار قصدي خوش بن باندورا عبد الله اجران رزقار نكن ودست كفتين روجافاي كردستاني دبن مترسيه كي دبا يعني بيقول مان اف جنرينك ونرينك بالكيش الجمع كردي روجافا دبي جدابونك هبه اري ام پشتوانيه خلقي خود خوازن جهر چار پرچه کردستان گو پشتوانيه روجافا بكن دبي دما هستيار دي لبل بلا اري بلا پشتوانيه بكن لبل نب او خودي كيشه
وخلكين روجافا بيشبه بكن نا يعني خلكي روجافا او جي سيستمك واهي او جي بيجن بلانك واهي جبو بيش روجافاي كردستاني وقو ام درباتي كشام كردي اللي باكر نابن يرك خلكي باكر جي بشتبانيه بكن باش وقو هذا ريزان قوت يعني او خبيشان دانا آمده لوانه او هالوستاد هندري برلمان التركي قوتن بيجي شيخ مقصود واشرفي او تشتكي قال لك هي جاي براسي واقر زختك لتركيا ببي تركيا كارب قال لك حسابي خود بقرينه قو تعديل خلكي روجافنك بلك قال لك سباس نال لباكور تشتي دنجي تشيبون بريس كونفرنس تشيبون زم تشتي دنجي تشيبون جبو هاي ما جيتنا هي راس بيت تشتي وهر وهلا اوروبا جي اما بيجي للدياسبورا جي لحمي باجار او كان ولاطا قال لك او كان قال لك خوبيشاندان قال لك او جي تزوراتي وقال لك هفديتنن ودبلوماسي جي هات نكرن وتينا كرن جي هيجي بردوامه ام الفيرفيا درباز دكن تما خالا بنجا بيامو هلوستا بربرسن دولتن پیوندیدار بر دولت پیوندیدار کد بیجم دولتن که حتی آنها لناف سوریه او کیوان هیا وک فرانسا و امریکا و انگلترا و نظام درندن لتشتكي جبو من اوكا ددما الشر ددما ايريشا لسر الشيخ مقصود اويدا اشرفيه دا هيتا يكيتيا اوروبا للشامه باحمد شرعره هفدتن شكرن رسمي خبلا كرن وهروها 620 مليون يورو جي جبوان ترخان كرن اوا بخوا بسري خوا جبو ما كردا جبو سياست مدار ما كردا ياجي جبو كسو كاري كو كسن كو خبر برسيار دبينن نمونه كي عينك كي او كي نينك كي كود بي ام لغور وي تاف بغارن جبوي ما مبخوا جبوي في خالد داني كو هالوست و بر او كان دولتين تايوانديدار شيه شبيه ومرفت كارات شبكه اما جبو ديسا بچم با برز ريزان شيخ موس راستي يعني بياما وا جه نقرت سر عردي مخابن از بيت خوازن ببيجم يعني دسبيكا يعني امريكا وفرنسيا قال لك ضغط كرن البارتيين كردي انجمن جيكي يعني جبانكي جيكي خاصة كون فرنسا شبابي ولا بهاتنا كردي شبابي ويك ريزيا كردي شبابي دوي وقت دجيكي قال لك سوز دانا كردا قوتن قون وين او يك ريزيا وشبابي وام كارن اريكار بن بورا وتشقاسي ام كارن بهلن بو ديالوج نقباوا او دسلات الشاميه ده شبابي حتى اف قوتن يعني هاد قوتن غافا ون يكبن ونكارن شامي بريفا ببن يعني اف قوتنا فرنسيا بو ليه حتى انها اصبح وردكم يعني او غافن جدي نهاتن ابيتن داليه برسا كرديت سوري دا يانجي كي شيوي دا مستاندني دنا برا كردا و دسلات الشامية راستا حسد إيرو آليك لشكرية شروان نا نجبو برسا كردية وأوجي كي هرجار ويجي دبيجن يعني جبو برسا كردي أو شان دا كردي هاي أو غركة دانوستاندني بكي تشلو جارة سرية كي ببيني جبو برسا كردي از دخوازم بيجم يعني أف بياما أمريكية وفرنسية جي تمجي كي يعني برنجا كي دبلوماسي بشيوية دبلوماسي دبيجن فانها يعني ادميرال براد كوبر دبيجي جبو دير حافر وا دبيجي از دخوازم جهردو آلي بهتر بيناخو فربكن وسفيلا دوري الشر بخن وجاردي فقرنا ماسا ديالوجي از باوردكم يعني وقتي قافا امريكي وفرنسي بخوازن تشتكي يعني وي شري بسكنين بخوازن ديالوجي دناب هردو هذا شيء بكن بخوازن او بيمان هري سيري از بيجم كارن بكن
وكارنجي كي ضغطك مزنجي بكنج بوغو وانا كي جم هفدورو بيجن ام قيمامتي الا ذون تشلو بيمانا تشلو جفات لباريس تشيكرن تشلو كاري بن ضغطي بكن كارن ويجي كيدنا برا شامي وكرداد جي بكن تشلو يعني كارن ضغطي حتى تركا جي بكن راستا يعني اف شيوي قود بي يعني از بي نرازيما يعني وقتا يعني دسلاتا شامي شرب بيكاتيا ردكي وخلكي دوكوجي نحصدو بينجي هزار نحصدو بينجي مليون يورو ددنا بي دسلاتي ددنا دسلاتي جبوتشه ددنا دسلاتي جو بي تشكي خوا خورت بكن وبي خورتر ببر وي اسايا خوا بدن خو يعني كر جو بيتر شري با بيكاتيا وريكرن يعني كي او برياري جو يعني جواكا نابلتوي قوتنا انه دفي تشينابي دبن بندي حفتادا يعني قابا ابدا سلاتا شامي نكار بجهدانه كيلفان بيكاتيا بك نكار بيواناكي بباريزي نواناكي نا باريزي يرو شركي دجيوادكي وان دكوجي واناكي جيكي يعني دخوازي بتشي وي بي با بيكاتيا تنبكي دندري سوريدا جلكي سباس وقت ما زيدا نما برز نزار تجي للسيرفي مجاري كرتو كرمانجي چن گوتنه خو بيجي جلك باشتبه بخوا وام جارا گله گرینگه اما جلك گرینگه لزيدا وقت ما نما جبوي اما فاندي كون من كرت بكنه كرد ما عادة ام دبينن وام بكو دولت باندور جمره وی تشتکی چیکنه تفی کو ام نلهف بن لبس از دبینم کو تشتکی شاشه جبر کو ما گلک جاردین هاتن چو قاصر روی کرد ری کردان چون هاتن کرد نبون یک دی ساجی داینستاندن نابر و دولتان دا کردان دا کو کنگره که نتوی کردی لروجاوای کردستان چه به جبر کو چه نبو بنه مخابن ما چه قازراردان عفرین مدا ایرو شیخ مقصود و احتمال زرار جه مسترجی ورنه کرنا و دی ساجی حتی نه او کنگره ما آوه نکریه و او یکی تیا ما چه نکریه ام ولات باندور ام جیا کی سیاسی ام مبهف نگرتی سیاسیان و عسکریان جی ام جیا کی گریدای عالیه کی وانه پکه که ام بکن نکن خلق جیا کی خطر ده حسیبینه و خاصتا کو فکر وانا سنوران درباست که اخوت شعوب سنور خاطنه نه او دولت لسر نگی خواهد حتی ساجیده ترسن از دبیم با گله گرینگن کو لیوبری خاصر جیل خواه وگره و پککه جیل خواه وگره و خود دوری کرد باش روجاوای کردستان به بریار ما برا آمه به کردین باشوری کردستان کان آلی کاری ما بکن جبر کو اونا بهتر شرعیت توان هه بله اره او گلک سپاس وقت من نمایه از بچم با بچم با ما مستعل باقی جبرا دقیقی جو باغ فباشم بزبرن ما مستعل باقي ما حتى انا قالكي بعثة هلوستو صوزو بيمانو او كان دولة دربه وقت فرنسا وانجليز وامريكا ونظام كيف اسرائيل جبو رجاوای کردستان گلک تش گوتن ل د شرع د ایریشا لسر شيخ مقصود وعشتفيا دا وانها حجومك وانها بيكته ام دبينن كو حمي جبو برجوندي خبو وتتشتكي جبو كردا تنبو وتناجي دبي كرد فيا جواب ببينن وجواب تبقارن بله بيقوم من حردو أفالا تشن باش يعني زمان اللي بليس خدمة ذكر مسرح الوسطى أفا دولة النابنتوية يعني كان بيجن أمريكا وفرنسا تايبت دبي شريد براسي قالك الأواز وهالوسطى وقلت تجي كرم كر إسرائيل حرتم دبي جاز بيشتغانية كردا بكم لي بلي وقت برجوان ديو بيكتي ويش بيردك وكرداج بيردك دقال ويروجي يكي ودركته وصل تلفزيوني دقو أمو كرد بحزاري صلاة أم روفي هيفن وأم يك كوكن يعني جرك أم بيشتغانية هذا كله بلي دبي باوريا ما كردا بما بيك لهذا ما بي بتشتد ناف دستي مد بين أم كارب تشتكي بو خبكن باور بك نا عرب ونا ترك ونا فرس إيرو إيران شقال آوازه تانا جير بلا ما في كردا بيدا ما بينا بلا ما في كردا نيدا
ترك وعرب چل بيجن كك ميرزا دبي خلك روجاواي كردستاني تجاري تشتدس نخستني دبي تشتك دسوانا كبه هكا تشتكي تبدواجي بمنتك قلك مزن وبقربانية قلك مزن او بيت بيجن حتى شيباني بري دماك تشقوت دقو سروك يكجي سروك كردا جارة اول بيشي قوتي شامي بسروك سوريا ردرودني يعني كر منتك مزن انه مظلوم عبد شويه باشهر رشتيه وقال تليتت هبه تجاري قرك ايجا ام لخوا هاي بن دبي ام خو بهيز بكن ام كاربن لخوا يكيتيك وقود بيجن يك شان ويك هالوست وكاربن تشتد ناف دستي مدى ام بيك بينن ام كاربن ما في خبستين بلي بله ام هاتن داويه برنامه خو تقدر فتا دقيقه بدي من الدقيقه كرم الثانيه يك دقيقه بس بله كرم يك دقيقه براستي مقو اب ازمونا السر اشرفيه والشيخ مقصود جرينجا يك جخورا قال لك درساجي بقري يك جوان تشتي هري جرينج اوا نما تشيد بي بريارا شر وهاشيتيه دستي قصدت الثانيه دبي دبي قصدي بهتر زلال بي دبي او شاندا يعني ياغو 26 نيسان جدر كتي او شاند بهتر خدي رول بي او تشتيغو او بالتاني دبي زلال بن دبي بكري بن نما تشيد بي او بالتاني بريارة بسطين او خلكي دي بالتاني الوان ميزبكن يعني ايرو بي دبياما هياغو ام في دكا قلكي جرينج جوي ازمونا شيخ مقصود واشرفيه بكن نما تشيد بي دبي ام باوريا ما بهفدوري يكريزيا مدفيد يكريزيك الراست بي يكريزيك كردواري بي نه يكريزيك بارتي وبرجواندي بارتيتي بن از يعني ادبينم اف درسك مزنا اف درس جو ام نكار بن جيسو ده بقرن باور بكا ده بيشاتين قلك خراب الجماعه هبن سباسيا ودكم از كيف قال لك سباس لاز عيني تشت جنابتك قوت حمام تجبو انا كسجيت بجم دبي انا كسجي وصا بفكره بوي اواي كف بقره لهم لقال انا كس هم لقال تشيا بريا خسر وهم جي لقال بيوندين دنيا فقرك خالك ابانا ما تبدا دا مستان نذكر باخوياتك وقتنا ما نا وقتنا ما وقتنا ما قال لك سباس بو هرديا براستي برنامجي خوش شبو هر واحد سپاس بو ما مستعد باقی جی برز نزار حمکو جی گلک سپاس جبو جنابه و جبو دیتنو سپاس جبو نوروز اما شواني ما يكو عباد 2 ساعات بمرانا كو بتبنيه خو ببرسي خو دولة برنامج دولة منتر بكين وهر وا سپاس جبو نوروز كو عباد 2 ساعات و 10 دقائق قهرمات كشينه ومالا وا حتى برنامج يدن ونتبه رب من خير وخوشيه ده بخاطري قالك سباس قالك شباب من يخش